तो जोजलपा सोक्मी पास्मी थौं चाहिँ नि जिनापति जी 17 वडा अध्यक्ष नवीन मानन्दरजी थौं वेक नापे खलाबाला यागुजी जोजलपा जोजलपा तै दक्ले नापाला फर्मालिटी अनुसार दैवचक परिचय भ्यादिला जी नवीन मानन्दर हजुर 17 वडा ज्याखुथिया नायो अलेली चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका स्पक पर्सन न ख दक्ले फर्स्ट एला छिसक फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड इसक वनेला छि सुसुजुला जी बाओमा दुख बा चाहिँ नक्तिनी नि सुइपेन सुइन्यान निति दट बा मरुगु हजुर अले जो श्रीमती दु हजुर अले जो क्या जो म्या अले दाइया क्या म्या पि थने ख कि म क्या चाहिँ खरा था जो मखरा था जो चाहिँ चार गाटा छ क्या चाहिँ नक्तिनी ब्याचलर सिरेका अले मास्टर्स जोइन दिया चाहिँ थने दु अले थने दु सानो थो चाहिँ क्रिसमस खुनु चाहिँ क्या चाहिँ चाइना छेन्डु अले पोलिटिकल साइन्स मास्टर्स या त चाहिँ हुन्थ्यो अले म्या चाहिँ निला डट वो न चाहिँ चाइना दु अले वो युनान प्रदेश कुनमिन्ने चाहिँ म्यानेजमेन्ट बन्नु लागि चाहिँ उहाँहरू थने चाहिँ बिबिए भन्छौँ प्राइम कलेज अहिले आयो अवस्थाको ठाउँ चाहिँ पकाएन पिनेउना बन्नका लासापट्टि चाहिँ अपर्च्युनिटी दैला ढेउरी हिसाबमा चाहिँ निला डट यहाँ चाहिँ चाइना दु हजुर दायु चाहिँ दायु क्या म्यापिन अब गुली खमिले जो अथवा गुली अन्डरस्ट्यान्डिङ दु ओपट्टि चाहिँ दाइबिला क्या हो म्यान अब जो एकदमै क्या हो म्याम किसे चाहिँ दाजु गिजा थे चाहिँ अयो सम्बन्ध त जो क्या न चाहिँ नापानिसे चाहिँ जिनाप सल मनियाको वेगन छप्लान मनियाइसे चाहिँ हुन्छौँ अवस्था ख क्याला जिधाउपट्टि खनिए नि अहिले जिधाउ खन्यौँ कारण होइन चाहिँ क्या नढाउन जि खनिने भएमा जिबी एजुनी चाहिँ छौ एकदमै पासभाइपट्टि व्यवहार चाहिँ थौटक चाहिँ क्या नप्नु दु म्यान चाहिँ म्यापच चाहिँ मानप सोसान उयोपट्टि महत्त्वपूर्ण निर्णय यामा लगाएर ढल्ला छ जिडामुनियङ गाउँ छु न यही मुखु एजुनी चाहिँ जो छौ परिवार चाहिँ क्या म्या जो श्रीमती अलि जो मा बा छौ बालावे क्लोज चाहिँ रिलेसन दया चाहिँ न्यानेब्रेज जाउँ ख तर चाहिँ विडम्बना ठाउँ चाहिँ सुई न्यान्द बा मन्त छौ छौ परिवार छौ अधुरो ठे चाहिँ महसुस जुचौँ तर वेग बा मुरु सानो बान मिह छिट यन्टौपट्टि बान कन्टौपट्टि बान जुजनौपट्टि वो चिज त चाहिँ बाँकी दिन चाहिँ वेगटै लुमङ्गा न्याउनु हुनेमा वेग वे कारण होइन ठाउँ चाहिँ छि चाहिँ साइड चाहिँ छौ पिउँ लय लाना चाहिँ छि जनतावासी त्यहीपट्टि ज्या न्याउने हुने खन्छौँ फुकिसान सिक सुनान बाम्ला मठा माको न्याउने हुने खन्छौँ वेक सुखवती भुवने बासलायमा दायु मिसेसु बारे नपट्टि चाहिँ थाइदिला जो श्रीमती थौन चाहिँ करिब जो ब्याजोपट्टि नि गुरडेरङको ल हजुर अहिले थौ नि गुरे लस्टा चाहिँ दिबिन्दु हावे मङ्सिरे स्विडन दै अहिले क्या चाहिँ नि खुरडेरङ ल म्या चाहिँ निरडेरङ ल अहिले उलियो डठी चाहिँ जो श्रीमती नापन जिमी चाहिँ दकुवा खन्ट ब्या अहिले थुके उखे याबले अहिले एजिया हुन्छौँ कारण होइन जो फ्यामिली न भाला वेक आठौँ चाहिँ गृहस्थी जीवन न दुसर चाहिँ वेक चाहिँ ठयोपट्टि जिम्मेवारी गठ छौ सहकारी ज्याइन्छौँ डु जो कारण होइन चाहिँ छेउपट्टि चाहिँ छेउपट्टि परिवारको लागि चाहिँ खर्च वर्च या लागि न खासै तौरौँ समस्या मरु अहिले छि चाहिँ उसले तरहङको चाहिँ मामाको खर्च यापट्टि वातावरण मरु कारण होइन मामापट्टि नेउ टुन्यु खर्च यापट्टि मरु तर विधिवत रूपमा चाहिँ निचे लागि चाहिँ जग्गा डो कारण होइन ठाउँ परिवार दुने चाहिँ जिम्त चाहिँ छौ निला उनीपट्टि चाहिँ लफी चाहिँ ठाउँको नेलाई झुटो सहकारी एकदम प्रब्लम चाहिँ छौँ होला उकै बारे भट्टी चाहिँ खलबलाई हाल ज्यू सहकारी मिह चिसँग ट्याब्ले चाहिँ छुट्याउलाई लाग्छ ट्वाले सहकारी
छे रोजगारी त्यहाँ चाहिँ अभियान त कठाउँ चाहिँ न्याउने बढे चौँडो सहकारीपट्टि खलाबले गेले रासन सहकारी छौ ठयो माध्यम कह कि जब देशे चाहिँ आर्थिक स्थिति कमजोर जी अले क्राइसिस जी अयो टाइममा चाहिँ सहकारी जन्मे जो खण्डु विश्व वार जो बोले चाहिँ ठो सहकारी लन्डने स्थापना जो खण्डु छ चाहिँ अनलेबा चाहिँ ठो सहकारी त चाहिँ दुने चौपट्टि बच्चा त्यो चाहिँ मुङ्का अले टले चौपिन त चाहिँ एकमुष्ट सहयोग हेर्न अले ज्याय बाटा पनि देख्छौँ खण्ड छ चाहिँ थिसा नेपालले वेबले न सहकारी स्थापना चाहिँ 10 साले जो खण्डु 10 साल मतलब छुले घाटासा 60 साले चाहिँ प्रजातन्त्र लागि अपारो आन्दोलन झिङ्गा पकान चाहिँ मनुतेर चाहिँ लजगा माउपट्टि अवस्था जी अले देशे क्राइसिस जो कारण टेबमरु जो अवस्था जी 10 साले चाहिँ विशेष प्रसाद कोइराला चाहिँ थो सहकारी स्थापना या खण्डु छ चाहिँ अनवया चाहिँ 51 साले चाहिँ वया चाहिँ सहकारी स्थापना जो खण्डु 2046 सालपट्टि आन्दोलन ढङ्गा चाहिँ 51 बहुने चाहिँ सहकारी स्थापना जो खण्डु छ चाहिँ अन हानमेउ सहकारी गब्ले जुल्ले रासा चाहिँ 62 61 साले चाहिँ ठो जनयुद्ध दिवस जनयुद्ध जुब्री छन्यने ख अले वो चाहिँ राजनीतिक क्राइसिस जो अवस्था ढङ्गा चाहिँ थन चाहिँ मनु त ड्वावे प्यावे अपोज ल तर चाहिँ यही खलाउ खस चाहिँ ड्वावे अवस्था अफो खण्डु अले वो अवस्था चाहिँ मध्यनजर हेर्न चाहिँ ज्यायुपट्टि चाहिँ लजगा याक्यौ लागि चाहिँ सहकारी स्थापना हेर्न चाहिँ सहकारी माध्यममा चाहिँ मनुटेसा चाहिँ ज्यासुर्याउ खण्डु अले अनवया चाहिँ लिपावया चाहिँ 71-72 चाहिँ सहकारी स्थापना जो खण्डु छ चाहिँ आवया चाहिँ करिब चाहिँ निर हजुर मलाई 2200 चाहिँ सहकारी त चाहिँ चाहिँ काठमाडौँले ढुन्जेको चाहिँ चले जो अवस्था दु अहिले थो सहकारी 2200 डुने चाहिँ हान चाहिँ छुले दुरासा सहकारीपट्टि चाहिँ सङ्घीय एन्डु प्रदेश एन्डु अहिले स्थानीय सरकारी एन्डु अहिले थो सहकारी तैपट्टि चाहिँ नियम गे डुले रासा काठमाडौँ महानगरपालिका दुनेजको दुपट्टि चाहिँ वडा डठी चाहिँ सहकारी दटर हल्लाछ चाहिँ स्थानीय सरकार अन्तर्गत लगेजी अहिले न्यू नगरपालिका दुने जस्तै कि काठमाडौँ महानगरपालिका अन तारकेश्वर नगरपालिका जुला न्यू जुलकाट हल्लाछ चाहिँ प्रदेश अन्तर्गत जी अहिले चाहिँ नगरपालिका मुछि जिल्ला जस्तै काठमाडौँ ललितपुर जुलकाट हल्लाछ चाहिँ सङ्घीय चाहिँ एन लागुजी थोयो कारण एना चाहिँ थौँ या चाहिँ सहकारी चाहिँ एकदम विडम्बना ढङ्ग चाहिँ मनुतेर चाहिँ एकदम समस्याग्रस्त जुको ठाउँ चाहिँ सहकारी आयो अवस्था दु अहिले सहकारी त चाहिँ छिसँग चाहिँ सहकारी छौ चाहिँ संस्थाको जुल तर चाहिँ पीडित सुदुले हामीले चाहिँ सहकारी त्यो जमाइ बिन पीडित जुझाउँदु सहकारी लोन काइ बिन पीडित जुझाउँदु सहकारी सञ्चालन पिन पीडित जुझाउँदु अहिले सहकारी ज्याइ बिन पीडित जुझाउँदु भयो अवस्था छ गु सहकारी चाहिँ लोन गर्दा त चाहिँ पीडित थोरै हामीले गजब चाहिँ गेजा चाहिँ लोन कापी पीडित जुल इम्सालाई चाहिँ टिभाको एउटुनी बिना पीडित जी माउलर हेरेर खजी तर वास्तव बिना पीडित जुल इम्सा चाहिँ ठयुपट्टि टिभा लोन काबले चाहिँ इम्सा चाहिँ टिटो टल हजुर अहिले सहकारी बन्ड जुबले चाहिँ ठयु टिटो चाहिँ फिर्ता ग्यामुफ्ट ट्याब्लेट इम्सा ढेबाकै त कम जुल थयु टिटो अपोज ल जुबले चाहिँ इबिन पीडित जुल ढेबो बुलान चाहिँ थयुपट्टि चाहिँ सम्पत्ति थयु नामे क्याम खन हजुर अहिले मेपी गएपी दुले का ढाँचा चाहिँ थमे सिके चाहिँ ठयौ ठेवा कि पेन्सन थे यापट्टि चाहिँ लिपाई पाले चाहिँ छिटो नेमा ढ्या अयो एकमुष्ट जो ठेवा दोकान चाहिँ सहकारी त्यो उके ब्याज गया चाहिँ ठयो बाँकी जीवन बिटाया ढ्याटे पिनो थौ वो ठेवा चाहिँ गनुवा ज्या चाहिँ ठेवले क्या मुख अहिले इपि दोकान छौन पीडित रूपमा जुझौँ अवस्था दो अहिले अनि सहकारी ज्याइपी चाहिँ मनुतिर चाहिँ छ्या पीडितले हामीले चाहिँ ज्याया त तलब म हो अहिले सहकारी बन्नु जल हामीले उल्मुसी दिन तक ज्याएना न उल्मुसी मन तक ज्याएना न ठेवा क्या मुख न हामीले इपि झन् डबल पीडित जुल अहिले ठेवा कावपी मन त सुइटे जोनीले ढाँसा ऊ ज्याइ पनि त जोनी मलाई सहकारी सञ्चालक डर नाप्लै मुख इपि न पीडित अहिले सहकारी सञ्चालन यही न चाहिँ पीडित छ्या पीडितले ढाँसा चाहिँ ठयो रिपोर्टेड नोक्सान चाहिँ सहकारी खोल्याउ जुझ्ने
तर चाहिँ अन चाहिँ रिनिटेसन चाहिँ त्यो मोबी जो जितनी अले जमया पिन्छ चाहिँ इमसा टोटी मको तो मोटोटोबले चाहिँ थमेस्या हया चाहिँ त्यो जमैना चाहिँ फुफुना चाहिँ पुलाय मफ्यान इबिन पिडित जो अवस्था दो अले सहकारी स्यौ अवस्था न अठे दो गुबी चाहिँ सञ्चालक समिति थथपि थ मिले जो पिन्छ त्यो एक मुसन नया शन जो पिन दो गुबी चाहिँ याया पिन्छ नया ओ पिन दो या इबिन जय पि अनुचोन अले चाहिँ सहकारी सञ्चालन त म अले इमसा थमेस्या त्यो कया चाहिँ उठेना चाहिँ नै न दो होला एजा सहकारी त थन चाहिँ आइ लागि चाहिँ समस्याग्रस्त रूपमा चाहिँ तरुए समस्यायी रूपमा हुन चाहन्छु फुक्कै मुनु त पीडित जो चाहन्छु अहिले सहकारी त चाहिँ राज्य चाहिँ आर्थिक यो लागि चाहिँ दक्षमध्ये छौ एक नम्बरीपट्टि सूत्रधारी रूपमा न क्याबिन चाहन्छु तर चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका खलाउँछ समस्त नेपाली खलाउ खस चाहिँ ठाउँकुने चाहिँ आर्थिक मण्डी जो यो छौ माध्यम चाहिँ सहकारी न जो अवस्था दु एजा चाहिँ सहकारी त घेना लगायाउले ट्याबले चाहिँ थोटर हो चिन्ता थोन स्यौ कारण छौ चिसान चाहिँ छोकनाले काटासा सहकारी रेउले चाहिँ उयो मूल उद्देश्य त्यो बालको सिधा ढासा ट्याखवासा ढिबन्याउ ढिबमिउ हजुर ढिबन्याउ रेउ गयोले ढासन ढिबा गु चाहिँ जम्मा जुइ पिन त ख इम त चाहिँ प्रलोभन केना या इम त सम्झे याना जी छिम त ब्याज पहिला ब्याज बिया जिल्लाले मेपनो सहकारी स्या ढिबा अप बिला ब्याज इम त लोभ केना चाहिँ सहकारी ढिबा जमाएट अले इमसँग चाहिँ वो सहकारी ढिबा मी हामीले चाहिँ अन चाहिँ इमसँग चाहिँ 12% जमिन बुसा चाहिँ 17% 18% 22% दुनी गुलिपो उले ढिबा गया चाहिँ इमसँग चाहिँ उयो ढिबा छल हजुर मगला थया चाहिँ बिरमरा लान्छन् खनिया चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिँ सहकारीपट्टि नम सोबले चाहिँ सहकारी वास्तविक रूपमा चाहिँ सहकारी जमया पिन्तला टेबा बिए मुख लान्छन् खनि छार छ उही टेबला चाहिँ चिची रौँ टेबा त जमया लान्छन् हजुर अले इम त चाहिँ इमसँग चाहिँ हान टेबल लोन बिले न जम्मा चाहिँ 0.5 या 1% उली चाहिँ लोन बिमा लान्छन् खनिया छार हासन छो छोला चाहिँ सहयोगी भावना चाहिँ यही लान्छ नि कोअपरेटिभ खनि होला अले राज्य इम त चाहिँ बर अनुदानी रूपमा चाहिँ इम त चाहिँ छु टेबा बिए जो बैंके थे सहकारी लागि चाहिँ राज्य सोही अटे छु दुला नियम वास्तवमा स्वयमा अयो कठा लान्छु खनि छासन सहकारी ढेउला चाहिँ राज्य चाहिँ इमोपट्टि समुदाय वया चाहिँ सहयोग या मफयो कारण हैन सहकारी माध्यममा चाहिँ समुदाय चोबी मन्तेर निय पेंग ढेवा छठा एक मुस्त तया चाहिँ जायाउ लागि बिउपट्टि खनि तर चाहिँ वो चीज चाहिँ सहकारी माध्यममा उन्मा लान्छ खनि झिठा चाहिँ सहकारी व्यापारी रूपमा चाहिँ स्थापना जुल एजो कारण हैन वो व्यापार चाहिँ फस्टे मजुले चाहिँ थनोया चाहिँ अराजक जुल हजुर आ उठो अराजकीयपट्टि चाहिँ मोनिटरिङ सुना यावले त्योपट्टि चाहिँ वो मेकानिजमै मोड लान्छ न आ सहकारी सञ्चालन या त ढिबायुपट्टि चाहिँ कारोबार या त अले इम त चाहिँ सिधा चाहिँ प्रोसेस छलका छ थकी हजुर मेव वो सहकारी चोबी इमसँग सहयोगिना चाहिँ ठाउँ चाहिँ अयो रिपोर्टेड चाहिँ मनोजी ढुङ्गा आ या चाहिँ थगी ल्याबले गुली बामला जी मगला तो नीति बनेमा जो कारण जो ख आ काठमाडौँ महानगरपालिका चाहिँ सहकारी नियमन नीति डेकिट्याउँदो अहिले वो डेकर गाट हल्का चाहिँ साइट आज जो चाहिँ अराजक चाहिँ 60% योपट्टि चाहिँ उठे चाहिँ घट्याओ अवस्था जी अहिले उके यता ढल्ला चाहिँ पकाएन सहकारी त आजले जो सहकारीलाई सेनियम हो तर चाहिँ सेन्नुको सहकारी त्यही न इमोपट्टि वस्तुगत स्थिति सोया चाहिँ पीडित टेट चाहिँ राहत उद्धार याउज्या चाहिँ वो नीति बन्या जुल लगाला चाहिँ जी जुला आ जे एक स्टडी एन्सुबले हैन नतिन ठाउँ नवीन दाइना ढाया दिनी सिल अथवा सञ्चालक पनि हुन एकदम पीडा दुखनी रहा मक्से जीवन प्राय ठाउँ पनि इन्टरभ्यू काउनु बोले प्राय चाहिँ नाचा दाइना ढाइदु थियो अञ्चमी स्टाफ पे अब एक पिला कलेक्टर जुल घेना जो एना हया चाहिँ अनि तेबा डिपोजिट आयो खनि जो आ बरु मोबी उब्लेला दक्ले मारला वेक अपिङ खनि अनलिपा चाहिँ झि प्राय चाहिँ हाची नेवाट फुकेसा दाइना ढाउथे 2-3% 5% अफ यो ब्याज लो भ फुकेसा अन्टेटो खनि अलि वो जुबले चाहिँ वेक अपिङ चाहिँ ठौकने घेना लिकाउले फुकौ डुबे जुला ढाइछु न मलाई ओके एकदमै आटे जे जुन्दु छु अलि वेक अपिङ मेन आउने जे सञ्चालक पिन छम नाम खलान होले वेक अपिङ चाहिँ भटी इन्टरभ्यू बिन भटिजा वेक अपिङ थोरै प्रब्लम दुजे भटिजा इच्छा जुला अहिले जी चाहिँ नियन्त्रण हो चाहिँ ठाउँकने चाहिँ बरु ढेबाई सता जग्गाका मलाई पिने चुँ जग्गाका घाना ढाइचुँ दु वो खास क्या जु कि मजु छाडा चाहिँ वो चले जाऊँ रेट चाहिँ एकदम ठिकै खनि छु
么干么就丢了看不着 हजुर क्या जे जो नि छ्याक्याम जो वे सम्पत्ति जोड्या कारण यनाला उइके थंगुने चाहिँ फिक्स एक्सेस त मर्याला वहाँ चाहिँ थौ त्यो बिमो फु खनी हजुर हजुर आ वो यदि वो पीडित खसा उइले याक्न त्यो माउ त्यो खसला उइके चौपटी सम्पत्ति त्यो मुखी चाहिँ वो जग्गा छे या अरु छु चाहिँ सुरत साटन त दसला वो बजार भाव अनुसार कासा चाहिँ बेटर रेट हेचो भनि बजार यावला वया ख हजुर मकला छिया न हावा उनी बानी दु नापचौँ सहकारी विष्णु ढाउन टु छुए मजु सहकारी न उना चाहिँ आए उना ठिबले गाउने ल वला मिले मजु थन थप सहकारी सेउ कार्नु होछु हजुर थप मिसा कम से कम वो सहकारी मि अत्यब टठे उयोपटी चाहिँ वार्षिक साधारण सभा अले उयो फिक्स एक्सिस त वो छुछु दुख वो पहिला छ चाहिँ थमेसा अडेनिया ढुंगा अले वो सहकारी सञ्चौ दुकी मरु हजुर आ टेबला उयो लोने पियाउँछ नंगी अले लिपा चाहिँ वो डिपोजिट एन्ड टेबला वो न्यामले पिकाउ जुला उयो ब्याज गन होइलसा ख ख है जो कारण हैन सहकारी त मि गलत ढंग चाहिँ ब्याजी प्रलोभन हैन चाहिँ सहकारी चलायो कारण एजो छ हजुर सहकारी बडी म्याक्सिमम डिफरेन्स देउबडी चाहिँ 0 to 2 को जिमा छ हजुर छा चाहिँ झिउ ढिबाला चिची रो ढिबाला घण्टे ज्या मुगटेरो उइट छा ब्याज माल लेवा ख ख उइट ब्याज माउला मुखनी हजुर अले वो उइट लोन युङ ढुंगुसिनला वो लोन ल कुरे जिमाल नि ख मगला हजुर छि चाहिँ हावा उनी बानी जो कारण हैन ठौ चाहिँ अराजक जु ख हजुर एजुनी ठो नियमन निकाय रूपमा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाबटी एस्योर एना चाहिँ डु सहकारी त बचायाउ अले स्यौ सहकारी त चाहिँ कारण खोलेना चाहिँ कारबाहीमा आउँछ कारबाहीमा ल हजुर म चाहिँ उइट मौका बिमा ल ख उइट मौका बिलर का राजा वहाँ सम्पत्तिलाई चाहिँ टाइमे चाहिँ सुरक्षित रूपमा चाहिँ मिया जिउला उयो लिलामेना जिउला गेना जिउ ख वहाँ एना फुल्ट सोइ नि ख ठो गलत प्रोसेस एना चाहिँ ठेजु ख ठौ चाहिँ सोइछ जग्गा मी मापिन्छ मी फु मुखु न्या मापिन्छ न्या फु ख चा चाहिँ सरकारी नीति न अठेज ल हजुर मगला टेबा दुसान न्या मख हजुर टेबा मर्यान मी मख हजुर अरे ठयो अवस्था जो लास छिउ देशो अवस्था गेजी नक्तिन दाइन ढाइदिउथे बन्द जुई गुपिनुला प्राय अध्यक्ष पिए विश्वन चौंडु मला गुगु ठो बन्द मोजु चल्यो चाहिँ चौंडु नि वेकअपी चाहिँ वेकअपी डिपोजिटर त आटे जुइमा का मला आटे जुएम जुर्यो हजुर छ्यारासा वो सहकारी ढेउबटी छिस ढेबटेरु न्याउ जिउ ढ्या चाहिँ फिलिङ जुइमा हजुर मगला वो सहकारी चाहिँ लोन क्यार न्याउ ठो जिउ सहकारी ढेउ निमेसा फिलिङ यामा हजुर जी ढेबा पुलिमानी ढेउबटी चाहिँ फिलिङ यामा ल हजुर वो ढेबा जिउ डु एजो कारण वो ऋणी त छुसु खर्या जिन छ चाहिँ उना बि ढ्या चाहिँ यामा वो ढेबा लिकानु ज्यामा जिउ छु हजुर हजुर आ ठनला गएजुलर गटासा ढेबा कै त पिन्छला थुली बेमानी एन्जौ डुकी ढेबा जक कै चौ पिन्छ वो छुए मुजो सहकारी ठो सहकारी दुबेजुल गाडेबि ए हजुर हजुर थ चाहिँ ऋण मोपलियो ब्याज मोपलियो हजुर अहिले प्याइले चाहिँ थ सहकारी चाहिँ खट्टम जिङ दक्कम बिस्यु अहिले उहाँ ढ्या चाहिँ पिन्चरा प्रचारेन बि ए हजुर अहिले प्रचारेले चाहिँ अहिले डिपोजिटर त छुना छुएले रासा ए जिउ ढेबला खट्टम जिल कानु आइले गाउनु आइले गाउनु उयोपट्टि म्याच्योर जिमो खनि उहाँ लिकाय आठा जि वेको पिसला फुक ठयो फुक सम्पत्ति जग्गा लगाइन तल दाना ढाटे आ जग्गा मि पुन मको आ ढेबा गेना बिउ एजुबले तसले मारे चाहिँ हानो सञ्चालक त्यही ठेछ सञ्चालक सेन्जो गल चाहिँ गलत नै जोरो सञ्चालक टेसन थमेसा मन मस्टिएना चाहिँ नबिन डुवान आज सी सोइस नाबा छौ सहकारी सार्न सभा जीवले ततरो होटले ट्या उलमसी व्यापक रूपमा खर्च ओ दिबा गर्नु नि ओ यो खल्टी खर्च आउ हो जिवे डिपोजिट खर्च आउ मखला अले वो नेबले चाहिँ छि लेतरा नेबी ओहो ठो सहकारी छिर छ थेठा सटा नगल गयो चले जो ढल अले कने उना हान ठपेट हजुर मगला छक स्वेमाउ खनी छि बुझे जिमा थ जुए दिबा नगो चौंडु त ताठे नाफो वो खगी मुखु हजुर त्यो स्वेमानी हजुर मगला अझै चाहिँ यको चीज त कम्बिनेसन दु आठुबुटी चाहिँ चिसन चाहिँ नियमन चाहिँ यामा ओ नियमन याटा गरा लास चाहिँ जिन छुट हाले रासा आटे जिमेर रासु हजुर आटे जुया चाहिँ सहकारी हुना चाहिँ उइट चाहिँ लिउ ज्यामटे रासु नि हजुर लिउ ज्यामटे सेनला सेनेर हुल्नी हजुर आ लिना झन् डबल सेनी चिफको मिले जुया सञ्चालक मिले जा पर वो सञ्चालक त तया चाहिँ सञ्चालक विषयमा खस थय चाहिँ अनदुनिला चोन्डु नि थय दुनुना चाहिँ उयोपटी चाहिँ पाट छु खलेसा सुना त्यो न खलेसा जुजु दाइ नक्तिन जुन दाइ न ढाइदिल नि प्राय मनु त आटे जुया चोपी मनु त गेना वस बाले सञ्चालक किन प मिले जुया गेना सञ्चालक त संरक्षण यामा ल हजुर
सञ्चालक बिसुन नंगो अवस्था जुल काटला छ थय सञ्चालक थे जुइमाल हजुर अले वो फाइल से डकन सुएमाल अडेनियामाल हजुर उयो ठिबाला चाहिँ गनौला गनौ हुन्छ दुनी हजुर मगा जिए नापचौ पासाय थे भने चौ जुइफु ख विकला फुलमाल नि वाला हजुर हजुर मगला हजुर एजुनी चाहिँ आसोइ छ आ छिसन नकिने ख थो चाहिँ नो आन्दोलन सुरु जन्दु लघु वित्त पीडित त्या होचौ दु सहकारी पीडित त्या होचौ दु बैंक पीडित त्या होचौ दु हजुर ठिबक काबले सोचया मालनी जिंकुली पर्सेन्टेजमा ब्याज ठिबक यो ढ्या हजुर अले वो ठिबक या चाहिँ थ यथेना खर्च या हो हजुर अले आउ या चाहिँ ब्याज मिलेन बढ्या हो अले वो डिपोजिटरी पटी ब्या अले उही ठिबक न होइल छ अले ख ख गजबैपट्टि चाहिँ छिटा चाहिँ आन्दोलन जी हजुर गजबैपट्टि चाहिँ देश है अराजकता इङ्ग्यु सोइ हजुर फे चाहिँ नकारात्मक दुनियाँ चाहिँ छिस चाहिँ वना छ सकारात्मक गबले खनी छिस ख दाइ छि सकारात्मक उनी मौनी हो हजुर हठाज गचा हो हजुर मगला सहकारी उपट्टि छौँ चाहिँ छौ सहकारी मामलाको जो कारण होइन देशे चौँ डक्कै सहकारी चाहिँ छनु होइन ठरासै उल्मसी सम्पत्ति उपट्टि सहकारी न ठङ्कुने चाहिँ ठाकुया चाहिँ सञ्चालक त मोवेफु अवस्था जिङ्ला इम त माइना टेमाला हजुर इम त माइना टेमाला इम त माइना टया इम उपट्टि अडिट डु व डक्को अडिट सुएनु हजुर मगला हजुर मरे ढुङ्गु जुलगा ढल्ला छ इम त तियाला चाहिँ ठेबा वही मगु मरे ढुङ्गु जो छ अहिले छिसा गुली चाहिँ उके सेक्रिफाइस आफूले सा गुली सेक्रिफाइस हेना चाहिँ हाना छका चाहिँ छिसा चाहिँ न्यानो बरे जिमाला मिलेज भए छिए सञ्चालक पिना मिलेज जाउन मिलेज या उन माला दाइ यो ठो सहकारी पिन त फाइनल मेसेज दाइ हे मलाई गुली पिरियड धैर्य हैन धैर्य या हजुर दक्क युनिट चुन्नु हजुर आरोप सुतमया दोष छिन ख हजुर हजुर दोषलाई छिन खनि फुको सहकारी दाइले सह लगाए जुल दोषीलाई छिन खनि छि चाहिँ अन त्यो बिना दोषी खनि छिसाला चाहिँ अन चाहिँ उके चाहिँ ठुली वर्षै लागि घट्टे टेबटै हो खनि ठुली वर्षै लागि टेबटै घट्ट्यो अहिले सन्नगा ढलगा चाहिँ आए माला रेहाला जी म खनि हजुर एजुनी छि थन करेक्सन जुइन सहकारी बचायानु हजुर छिस वो बचाया फट ढल्ला छ दकोइस बचाया भई हजुर दिवा थने दुन्दुने दुई मौ हजुर थने दुन दिवाला अहिले अलि छु जो पीडित पक्ष डिपोजिटर त वना अन इमो हिसाब किताब अथवा गनगन छु इन्भेस्टमेन्ट दुरा न्योसा वेको बिस मद आशा चाहिँ छुची वडा वया सम्पर्क वो चाहिँ छिसन नगर वडाला मखु हजुर महानगरपालिका एज अ नियमन निकाय छिसन टेक्दिनहरु वो मार्फत वो अडेनियाउटी चाहिँ बाटापन चाहिँ छिसन वन्तिन वो वन्तिन वो वनी अखुन छ पेस न जुइदम ल हजुर अले ओके चाहिँ वो समिति चुनिबि मनुटेउपटी चाहिँ छिटो चितबे मतलब छ्या चितबे मतलब छ सहकारी आफैले चाहिँ समस्याग्रस्त जुझौँ दोसा चाहिँ अहिले वो समिति चौबी मन्तिर चाहिँ वो तलब स्केल भजा चाहिँ हाई स्केल तल 1.5 लाख निसे तया चाहिँ तलब होला मलाई जुरी चाहिँ थो मिल्या मजला छौ पीडित सहकारी बुन्यो अहिले हान चाहिँ वो जया बापले चाहिँ मन्थली चाहिँ हाई चार्ज तया होइतो कारण हैन चाहिँ थो मिल्या मजु ढ्या चाहिँ छिसा चाहिँ वो स्यालेरी अडेनिया हो अहिले चाहिँ उके चुनिबी चाहिँ एक्सपर्टिज चाहिँ तेरो चाहिँ कन्भिन्स हैन चाहिँ तया चाहिँ राज्य माउ डाइटे चाहिँ सहकारी बचाउनु एउटी अभियान चाहिँ छिटो जो जो दाइ उके लागि एकदम अल द बेस्ट लाई दाइ थ्यांक यू जो आदै छिसका वडा छका ढाउने ला छि 17 वडा तो बिचोर छुछु यान्चन हुँदो दाइ ठौकने छिस काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 17 उके नेतृत्व जो दोस्रो टाइम ख हजुर होला सिक्किम पासपिनसँग चाहिँ सहयोग कार्नो याना चाहिँ हाना छका चाहिँ विश्वासी मत कया चाहिँ दोस्रो पटक सहकारी वरा चाहिँ ड्वान खुवाउँदु हजुर अहिले दोस्रो पटक वरा ड्वान ढुङ्गा चाहिँ नापयो 5 वर्ष यो अनुभव हैन चाहिँ थो चाहिँ 1.5 वर्ष डुने चाहिँ चिज यको चीज त या खुवाउँदु समन्वय यको या खुवाउँदु अहिले वरायुपट्टि वास्तविक रूपे ज्या खुलावट आछ चाहिँ जनता यो अधिकार बिउ वन चाहिँ याक्न गुलिफु उली याक्न चाहिँ जनताले चाहिँ अधिकार बिउ त्यही छेउपट्टि उद्देश्य ख अहिले वराइपट्टि मु ज्या छुजीले तासा चाहिँ छि मनुटैपट्टि पहिचान बिउ तयो मतलब छुले राछ जन्मे जुइ साट कि जन्मदर्ता बिउ हजुर ब्याया सरके ब्या दर्ता बिउ अनवया चाहिँ नागरिकता बिमा लगाटा लासा नागरिकता बिउ अहिले मृत्यु जुल्ला छ मृत्यु दर्ता बिउ तो घटना नाप सम्बन्ध जो जुल अहिले अन मेउपट्टि ज्या छुजीले तासा चाहिँ वरा दुन्चौपट्टि चाहिँ सम्पत्ति कर क्या हो
अहिले बहाल कर क्या हो अहिले थो न्युली बहाल कर र सम्पत्ति कर क्या चाहिँ राजस्व जमाया हो अहिले वे राजस्व वोपट्टि टिभा चाहिँ अधिकारीको लागि अहिले विकासको लागि अहिले सक्षमताको लागि चाहिँ चिसा चाहिँ बजेट विनियोजित हो अहिले वो विनियोजित बजेट चाहिँ थन्चोबी मनतिर चाहिँ सकारात्मक सन्देश बिउको चाहिँ न्याउने यङ्क्यो हजुर त्योपट्टि चाहिँ वे कथा चाहिँ वर्ष दिन्यु ज्याची आयो अवस्था चिसा चाहिँ मर्गिज मगाउपट्टि चाहिँ चिसा भौतिक पूर्वाधार त अहिले नापसिया फरक ढङ्गपट्टि चाहिँ चिसा चाहिँ पहिचान बिउ कथा चाहिँ विकास निर्माण यो ज्याट अहिले चिसा चाहिँ मस्तेर चाहिँ गठेना चाहिँ आँखा बङ्कीको अहिले युवा युवतीतिर चाहिँ रोजगारी घेना बिउ अहिले शिक्षा चाहिँ घेना आमूल परिवर्तन हो स्वास्थ्य चाहिँ वराचोबी मनतिर चाहिँ घेना पहुँच बिउ ज्येष्ठ नागरिकतिर चाहिँ घेना संरक्षण हो ठु दायित्व चाहिँ महानगरपालिका विभिन्न वडामध्ये 17 वडामा थयो भूमिका चाहिँ निर्वाह छौँ अवस्था चाहिँ दु हजुर गुलिना एक्टिभिटी वडा यहाँ चुंडो वो फुको चाहिँ चिसा गेना इन्फर्मेसन बेच्नु छु फेसबुक कि फेसबुक चाहिँ विशेष कार्यक्रम जिल्ला फेसबुक मार्फत होइ अहिले छेउपट्टि 17 वडा फेसबुक अनलाइन दु अहिले उके चाहिँ छि डुआउनर कटा लासा तो दको गतिविधिज पाले चाहिँ चिसा चाहिँ क्या भइला ठौकने एकदम बिजी लाइफ ला प्राय मनु त्यो लाइम हो आछि पहिला उके लोकल टोयलेट फुसिया जुनी थन खुसी भी अथवा थनस्या आछि झन् पिनपिने लाङ ल प्राय मनु त्यसमा चाहिँ इन्फर्मेसन उले मरु खनि छ अलि वो जुनी चाहिँ वेकअप चाहिँ गर्नु भन्यो मलाई छोला फेसबुक जे जुला अब फेसबुक बाइक न छिस अटे मेउ छु ग्रुपिङ अथवा वडा छु यो समिति डेक्टेड हो चाहिँ ग्रुप चाहिँ डेक्टेड हो ग्रुप मार्फत न चाहिँ झिउबडी चाहिँ थो वडाइबडी पिङ्गु क्लस्टर दु जस्तै थो खुसीको छौ क्लस्टर दुसा चाहिँ अनवया चाहिँ छेउ ढलको छौ क्लस्टर जो ठुके चाहिँ क्षेत्रपाटी कुए छौ क्लस्टर दुसा चाहिँ धोबीजना ठुके चाहिँ कुसले छोड छौ क्लस्टर दु हैन क्लस्टर वाइज चाहिँ छेउ वडा सदस्य न दु अहिले वो वडा सदस्य मार्फत अहिले विभिन्न चाहिँ झिउबडी क्लब संघ संस्था मार्फत चाहिँ जेसा ज्याबले चाहिँ इमो मार्फत नै सन्देश बिउडु अहिले मेउ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सु कार्यक्रम जी ख ओके चाहिँ जिउ ठयो फेसबुक हैन ठुके चाहिँ छौ सूचना कठा चाहिँ जारी हैन चाहिँ 17 वडा भाषी बिन्द चाहिँ सन्देश बिउ कठा चाहिँ अन्जन डाइरेक्टली स्वापुट एकदम ठिक छ एकदम ठिक वो बाइक नतिन दाइन जुन विभिन्न पार्टी क्लस्टर दाइदिले वेकअप चाहिँ सुसु ख अलि वेकअप इन त गेना विशेष सेना छि वडा सदस्य ख जन निर्वाचित जुमिया ख तन खुशी बियो क्याउ ख स कमला महर्जन ए हजुर वेकअप चाहिँ स्वापुट तल कटला छ थनीबुटी समस्या निसे कया गतिविधि आबद्ध जिउ टक चाहिँ वेकअप क्यापै आजसँग टलको ओनर कटला छ चाहिँ जिउबुटी चाहिँ वडा सदस्य सम्भव सम्भव परे मार्फत चाहिँ चिसा चाहिँ वो सन्देश क्या खनी ठुके टोबी चोर कुसले चोरी क्या हो जुल रगाट गाटा लासा चाहिँ चिसा चाहिँ जितेन्द्र खड्के नाप क्या हो जो अहिले ठुके चाहिँ कुसले चोरे ठुकेपट्टि चाहिँ साइडे चाहिँ उनी खट गाटा लासा चाहिँ जिउपट्टि कविता दास डनाल्डु वेका पाखे क्या खनी क्षेत्रपाटी न कुए उनी जुल रासा जिउ पाखे क्या खनी जे ठया चाहिँ अन प्रतिनिधित्व जिउ चाहिँ चिसा चाहिँ थिएन न्यामेस्या तो समग्र रूपमा चाहिँ वडायोपट्टि चाहिँ लिडिङ कया चाहिँ जनसेवा भावना तया चाहिँ चेन्जन भनेछ हजुर अहिले नक्तिन दाइना टाइडियो केसु नम्बर कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ फुक छु गुगलले ढुकी अठिले छिउपट्टि अठिले ढु फेसबुक पेजहरु होला 3 एज तक वेकअप न्यू लागि छुन्छ वेकअप न्यू लागि विशेष सेना चाहिँ शिक्षा नप जोरेन्छ वेकअप र सिपमूलक तालिम नप जोरेन्छ शिक्षा लागि खेलकुद नप चाहिँ चिज जोरेन्छ चाहिँ शिक्षा वया चाहिँ थप चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ तालिम त बिउ हुन्छ सेक्यो जस्तै या रञ्जना लिपि त सेक्यो खला ल्याङ्ग्वेज त सेक्यो खला अहिले आवेला चाहिँ मेउसो नो चिज यात नो डु कि लोकसेवा जाँच गेना बिउ ए हजुर थाहा छ ठो दुनी कोड सिटी चौपी उके माथि न नेवाट लोकसेवा गेना बिउ लोकसेवा रे छुरे हा मस्यु अहिले राज्ययुपट्टि चाहिँ थो महत्त्वपूर्ण अंगे हुना चाहिँ सरकारी निकायले कर्मचारी गेना जुइयो हेस्यु मखु अहिले ठन प्राइभेटाइजको उनीले चाहिँ स्यालेरी मगाओ अवस्था जो कारण इना चाहिँ तो देशे चाहिँ सस्टेन जी मफ्ट सस्टेन जी मफु कारण इना चाहिँ छुजुलले रासन +2 सिरे 60 के इमोपट्टि जा छुले
गु देशे उना कटल्ला चाहिँ जिउ भविष्य बनेजी अहिले अनवया चाहिँ वेक अप इन छ चाहिँ अहिले प्याउनेपट्टि ब्याङ्क ब्यालेन्स त अहिले अनवया चाहिँ रिलेसनसिप त कया चाहिँ प्याउनेली चाहिँ उनी सूर्याञ्चोंडु ए जुनी थुइ त न्याउया हाल्दैन चाहिँ छिसा चाहिँ प्याउने चिज त बन्या मल अहिले ठु देशयुपट्टि चाहिँ माटो सुहाउँदो जो चाहिँ ठु देश चुनियुपट्टि वातावरण देख्यो लागि चाहिँ तालिम त भिमल ए जो कारण हैन आठो स्कुल लेभल निचे चाहिँ शिक्षामा सिप दिया चाहिँ छिसा चाहिँ वो सूर्य ढुङ्गो अवस्था दो इम त गयो चीज चाहिँ वो स्कुलले चाहिँ बिल्ला छ जी इम त कम से कम ब्युटिशियन ब्युटी पार्लरयुपट्टि चाहिँ तालिम बिया जिला कम्प्युटर मोबाइल्स त तालिम बिया जिला ठु देश माउपट्टि चाहिँ कृषि आदि इत्यादि तालिम बिया जिला कफी देखियो तालिम बिया जिला केक देखियो तालिम बिया जिला लगान देखियो तालिम बिया जिला छुट तालिम बिलर कटला चाहिँ इबिन थने व्यवसाय या भई उद्यमी गेना जुइ भई त्यो चाहिँ छ सूर्याञ्चनो दो वो कारण एनान चाहिँ छु सर्टेन मोनेटाइजेसन चाहिँ अनलाइन व्यवहार न यान्छौ अवस्था आ ठंगने चाहिँ अनलाइन सिस्टम न चाहिँ सिनेमा अवस्था जुइ दो आर विषय चाहिँ गयो जुइ रंगला लासा न्याय म्युट हो अनलाइन मतलब मोनेटाइ टाइम मरु अले आ छिटो विडम्बना छुले रासा चाहिँ नेपालले अनलाइन नपन्या छुन सामान्य त गराछ बिगेम जो सामान्य हो हजुर वो अविश्वासिलो ज्यायान्छौँ कारण हैन अनलाइन युपट्टि प्रभावकारिता भन्छ कम दिन्छौँ तर एजु सानो आवया चाहिँ छिटो बानी परे जिङला छिसा छौ कोठाजको कया न चतामुरी मिया चाहिँ छिसा चाहिँ टेउको माया फु मोमो मिया टेउको माया फु चाउमिन मिया टेउको माया फु होला पुस्तिका मिया टेउको माया फु पौ मिया टेउको माया फु थयो व्यवसाय याउ कारण याउ लागि चाहिँ छिसा चाहिँ विशेष सपोर्ट नै हुन्छ कि अयपि मन्टेयुपट्टि चाहिँ गुरबिना उनी ख कि व्यवसायले चाहिँ लगानी बिमाउ ख होला उइटो चाहिँ छिसा चाहिँ नाप चाहिँ सहकारी नाप जोरेना चाहिँ त्यो बेच्नु अवस्था न ख मखला आ हान चाहिँ थुइटो चाहिँ गेना इन्क्युले त्यो चाहिँ छिसा सपोर्ट दिन्छ आ थुइटो चाहिँ म्याचिभ ग्रान्ट चाहिँ छिसा टेभ्यू सपोर्ट एन्ड भ्यू न्याठा न्याठेना सा चाहिँ छिटा चुन जपि कम से कम गृहिणी महिला टेट चाहिँ ज्याबिमा ल हजुर अले वो नक्किनी उमेर जुनी छेन स्वेमा व्यापार न याफु मखो अले इबि चाहिँ छु छेजुना नियपिङ जोरे छ छठा टल गरेर छ अनलाइन मार्फत चाहिँ एउटा कलेक्सन एना चाहिँ न्यू वातावरण देख्छु नि त ठुकै दछौ खन्जोर्या मासु ल उन जी निम्सोमा आर्टिस्ट पिन अब इन्टरभ्यू काइबले जो खला बला जुबले वेकअपसँग चुदाल लासे नक्तिन दाइना टाइरु थे वेकअपिङसँग बरु भलुन्टर एज अ भलुन्टर फ्रीली वेकअपिङ वेबी मलाई तर टोले वेकअपिङ त चाहिँ छौ प्लेटफर्म दिएको बिमा ल अहिले दाइना धाइडु थे वेकअपिङसँग गृहणी स्पेसली चाहिँ गृहणी पिन त सिन्यु जु ल अहिले वेकअपिङ यदि आर्ट बाला छ वेकअपिङ म्याबी ए ढापी नडु अहिले मेरो चाहिँ जुन थो अनलाइन सम्बन्धी झिनेबाट चाहिँ गेट चाहिँ पिन्ने चो पनि ठनु गई मलाई ठनु गए वेकअपिङ चाहिँ गेजुलाई भट्टी हेल्पिङ नेचर ढुसु वेकअपिङ हो छौ कठा भालो चुँदै ठाउँमा चाहिँ हेल्प माया छ कने उखे यही मकरा वेकअपिङ बाध्य जुए अहिले ऊ जुजु हेल्पिङ नेचर जुल झि चाहिँ नेवाट गेजुल चाहिँ जुवा नेटो टुन त गान्छु मलाई छु खमिले मौसा कम मालका मलाई ठुना पनि मिले मौजु ढाँसा मालका रा टोट्यु बानी जुल एजुले झि भट्टी ताप्याउ बान्ज्या हुन्छ ए जुने नक्तिन दाइना ढाउठे जस्तै छु अनलाइन ढाल्ने ठोक्ने छिया इन्भेस्ट को मगने सपोज दाइयो छौ पसड छ झि नवीन दाइ जिता छौ ज्या मिलन बिले ढाल्यो दाइनाका यसो डेलिभरी आउँछ जिल मार्केटिङ आसान जिल जित चाहिँ इन्भेस्ट याउ झिके यदि धेवा मर्छ उले पुँजी मर्छ जि जस्तै नवीन दाइयो छौ बिजनेस जि सपोज मार्केटिङ हान्यो ल अब वो चाहिँ जिए छौ पर्टिकुलर XYZ कंपनी दर्ता हैन मलाई जिए आपको सर्टेन मार्जिन तया एना न वंजुनीला एकदम ठीक छ वास्तवै छिस कोअपरेटिभ एन्टरप्रेन्योर डेग्युटे है वेला खनी हजुर थाहा झिके गुली मनुटेस उत्पादन हुन्छ वो बिक्री न मजिन्छ जिफु हजुर मखला अहिले गुली मनुटे चाहिँ वो ज्यामर्याना चुन्छ जिफु छिस ट्विटर चाहिँ जोर्यामो फु कार्नैना छिस बिजनेस यामो फु खनी हजुर मलाई जी बिजनेसम्यान जुए मफ्ट वे चीज प्याउना चाहिँ यान्छौँ आज छ उल्मेसी विदेश हुनुवे न पासमिन्छ अयवे ज्याना चाहिँ कमेन्ट जाउँदु हजुर अन चाहिँ कमेन्ट जाउँदु तर थन चाहिँ कोअर्डिनेसन या मफ्ट छ हजुर आयो अवस्था चाहिँ प्याउने अवस्था न उली चाहिँ बालाउ खन्न मरिजौँ अवस्था दु एजा छिस छि चाहिँ नकिन दाठे छि चाहिँ 20 वर्ष ऐसे कया 30 वर्ष 35 वर्ष टके खुला टकार गटा लागा टाला सा वो मनु तेरे चाहिँ टेमला जो ठयो क्यायो खलाउ खस जो ठयो म्यायो खलाउ खस म्या 16 वर्ष डुब्ले चाहिँ जिम म्याना चाहिँ सामान त हया चाहिँ ठो चाहिँ अनलाइन व्यापार हजुर मलाई वे गर्न सामान कलेक्सन यही कावै
मी आजिम क्या न चाहिँ वया जान्छौँ थन हजुर वो बुन्डला चाहिँ चाइना बुन्छौँ तर चाहिँ थन पासमी पहिलो ब्याच चाहिँ ब्याचलर बनाऊ ग्रुप चाहिँ छौ डेक्टहरू हजुर वो ग्रुप मार्फत चाहिँ कोठा छौ कैटौटु हजुर अनि कोठा गोराम गिराम सामान डेटौटु हजुर हजुर अहिले अनलाइन मार्फत बिक्री बिटन आन्छौँ हजुर वया ठुके चाइना बुन्छौँ थन चाहिँ चाइनिज ल्याङ्ग्वेज त सिन्छौँ हजुर अहिले ठुके चाहिँ सामान त अनलाइन चाहिँ बिक्री वितरण यान्छौँ हजुर हजुर अझ गामे गामे चाहिँ राहत उद्धारको लागि सामान डिस्ट्रिब्युटर यान्छौँ हजुर मिया चाहिँ ठो छुरै जुम्ला जाजरकोट हजुर हजुर जाजरकोट उना चाहिँ स्क्लिपी मस्तेर चाहिँ राहत उद्धारी सामान हुन्छौँ हजुर हजुर छ्यारकाट हल्ला छ वो मिया छक चाहिँ प्यानवे ढुङ्गु जुनी वो इनर्जेटिक झुलसु इनर्जेटिक डुबले चाहिँ वो कलेक्सन याफट सम्बन्ध याफट समन्वय याफट जुबले चाहिँ थयो मार्फत चाहिँ करबिन्द सेवा याखन यो भिजन क्लियर झुल्काला झि प्राय झिउ मायापट्टि चाहिँ अपया यो बानी दोला चिनीबाटे यो सकेसम्म कमाल ढा छु ज्याइकी म हो अलि गुली ज्या मायाकला छु मसिला छु नतिन दाइन ढाउ ढाइदिउ थे पिन्चोपी थनवा झिउ पसज बे वेक पिन्छ जि नाचा ढाटे अनलाइन यान्चोपी योको ढुसु पिन्चोपी छकु कोठा बाल्न चुज्ने अनि छौ पसले वना वेक पिन्छ कतै द गुली बिउ झि मिया बि ढाटा ल मला वेक पिन्छ उके मार्जिन न ने ढटा डेलिभरी चार्ज न होला ट्याबले झि नर्मली ठोंकने बैंके जाइ पिन्छ स्या वेको पिछमा अफो कमेन्ट जोंडु टिनेजर ते त छोला झि विदेशमा पिना वेको पिनु छौ कोर्डिनेट याना ठन गे ठाकु पक्ष न केनमा ल अलि मेउ चाहिँ पिनिवनमा थने ठै अपर्चुनिटी दुरा छौ झिसन तालिम बिफुसा यो कोही हेल्प जिउ ठीक जो ओके एकदमै सहमति दु झिसा यान्चन हो न ख आयो जो उद्देश्य देउला चाहिँ आईटी सम्बन्धीय चाहिँ अफ इन्भल्भ याबडी जो उद्देश्य ख छ्यारकाटा चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी विश्व बजारीबटी दक्को चीज सेग्यु चीज अहिले वो मार्फत चाहिँ छिसा चाहिँ आइबी युवा तेता आबद्ध या फटरकाटा लासा वन युवा पिङ कमेन ये न्यु मलाई न्यू निम सुमेस सेन्यु न ये मलाई कमेन ये सेन्यु न ये हजुर मगला आ झिउबटी नेवाटे नसा जोलोन्ट न छकन लासे निगने मापले सटामरी जक तकाटा लासन छकन लास व कने न अडरे हजुर वोर काटा लास न छकन लास कने नै हजुर मगला आ मोमर काटा लास ल जन त खुसिया चाहिँ खयमहरु खयो चीज मगला अले छे चोपी मन्ट ठोटकोन देखि छ अले मिउलाउनु मस अले मिउनी लागि सुनेर छ त अनलाइन मार्फत चाहिँ मिउनी या मलाई प्याकेजिङ छ कसै कि या मि मला हजुर मगला उली याना चाहिँ ज्या सूर्यान जोपिन दु अले आउ जुबटी उद्देश्य रे ठया ख कि युवा टेट न्यावे हाल्दै न चाहिँ झि मार्फत चाहिँ कोर्डिनेसन एना चाहिँ इन द ज्याबियो छु एकदम बालो विचारला ज्याबियो खयमहरु ज्याबियो मखला महानगरपालिका युबटी उद्देश्य न श्रम बैंक द्या चाहिँ खोलेना चाहिँ श्रम आबद्ध एना चाहिँ वेगपन्त चाहिँ ट्रालिम बिउ ढेब्रिए तालिम बि ढुन्डगाला चाहिँ महानगरपालिका चाहिँ कोसेली पसट एउटा चाहिँ हुन्छौँ वो कोसेली पसले चाहिँ महानगरपालिका लगानी याउ अहिले इम्सा इंगा चाहिँ मिग्यो कभन भालो अहिले दाइ मेउ सोनियन मासु आज जस्तै झि पुलाउ टवालेला फुकौ खसिया सुन्यो जुल आज झि नु बस्ती जुल्ने आला झन्झन फखा वो उलिपाला झन्झन तापान हुन ले जुले नु बस्ती चाहिँ झिया सपोज खुसी यहाँ ढाले थन निका सुका चाहिँ उके चुचुँदै तर गप्ले नाप्लाई मको अहिले वेक पिनु युनिटी धमाधम छुट्यो जा भन्न छु हैन सो अयौं चिजो लागि छु छिस अयौं ग्रुपिजम अथवा अयौं छु प्लेटफर्म देख्दै डोला दु आ जस्तै थने खलाउ खस चाहिँ तो भएछे ढया चाहिँ थन चाहिँ आसगाजी लगाइ टिभी मुन्डेस चाहिँ छौ अन छेउ बुद्ध पार्क ढेका चाहिँ अन पासबिन्द इन्टिग्रेट यान्छ लेटा भेछ अहिले मेन चाहिँ जक्सन चाहिँ छेउबडी चाहिँ अन बुद्ध पार्क हेतु अहिले थने चाहिँ न चाहिँ खुसीबु युवा समूह ढेका चाहिँ तो राजु मालिपिन्छ छौ चाहिँ समूह ढेका चाहिँ थन दक्को चाहिँ ब्लकेज अबि मनुतेर तया चाहिँ इबि चाहिँ हप्ताछ चाहिँ चुना चाहिँ थनिउटी समसामयिक समस्या छुलेसा अहिले झिउबटी चाहिँ ठो खुसीबुटी र गेना विकास यावले धेउडी चाहिँ लगे जोंडो अनवेकस अन पंकस्वा मार्गडु पंकस्वार मागे न चोबी वेक अप इन छन अठैना चाहिँ सन्चोंडु समस्या छुख अहिले झि गेना चाहिँ छक चाहिँ इन्टिग्रेट जिउलेसा झिउ ठयुबटी चाहिँ
दुखै जुग खमको सुखै न खलानु ढ्या चाहिँ वेक अप इन्छ न यान्जो दु थन टिम त चाहिँ दु टिम चाहिँ सन्चौन दु चिन चाहिँ थन जोबी मनते र थन मेपी बाकी पिन्द थियो राजुमाली लगाइति पिन्द चाहिँ सम्पुस्मा बुटेबल काटा लासा अले थो भाइरा चाहिँ पिन्द स्मा बुटेबल काटा लासा त खुसी वे लागि हामीले विचार इन्छ वेक अप इन्छ चाहिँ टम तयार यान्जो दु आ खुसी बो आफै न छौ गयो डुले थासा नाय खुसी बु ढाबले चाहिँ खुसी ढाबले टा ख बुढे उडी छु ज्याना ने ठा ख सिप मुलक तालिम क्या ठा ख अले मेयर ठो ठ्याला चाहिँ थन पकाएन चाहिँ खेतीपाती लागि ठा ख तर आ चाहिँ ठो चाहिँ रेसिडेन्टल एरिया जुइरंगल तर एजु सानो थन चाहिँ झिस सोचे आथे चाहिँ थन चाहिँ एक आपसे परस्पर चाहिँ मित्र भाव चाहिँ भछ कम जे चौथे चुन्छौ अले पहिचानी भछ कम जे चौ छौ थासा उन्ना मेठा चाहिँ सिगमरी चौडो एजु कारण इना चाहिँ आठन ट्वाइट कलर सेपरेसन या र्यासन चुनडो छौ हमको चाहिँ जस्तै कि झिस आठन टुन्टे ना ढामा लाछ नेपाल बैंकले न्यने ढामा लियो इन्द्रायणी गोले न्यन ढामा लियो मखला हमको चाहिँ सनराइज बैंक लिनु ढामा लियो झिस एना बिएचन माउडो मखला तर ए मोजिस चाहिँ जु चाहिँ आ ब्लू लाइन जुबडी छे ग्रीन लाइन जु छे येलो लाइन जु छे ढ्या चाहिँ तो डक्वे थासे चाहिँ कलर सेपरेसन आठवटा कलर सेपरेसन या हुन झिस चाहिँ यान्चनडो आइबी मास्टर ते खलन्चनडो अले फिजिकल फिटनेस युबडी सामान टया चाहिँ युवा सम्बन्धी अले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी डेटा चाहिँ अनु फिटनेस या ढ्या चाहिँ थन गणेश पार्क ढ्या चाहिँ थन हान वो मिया चाहिँ बोरिङ याठा चाहिँ उइटा चाहिँ गणेश छमते नडो गणेश चाहिँ उइटा पहिचानी रूपमा चाहिँ गणेश पार्क ढ्या चाहिँ डेक्यु सुर्जिङला अले अन ओपन फिटनेस न सुर्जिङला तयारी जुइरंगला एजुनी ठोठाए त चाहिँ झिस आ मयटा गाटा सुनाइ है झि मजुल लास सुनाइ ठीक नमुनाइ रूपमा चाहिँ झिके दुपटी चाहिँ थयो एक्सपिरियन्स अनुभव अले थयके दुपटी चाहिँ स्रोत साधन त चाहिँ थन टेर गाटा लास कने थमेल लुंगायुपटी चाहिँ डेस्टिनेसनला चाहिँ खुसी बुझि पनि पक्कै नदै खला झि मरु ढयाजको मखै झि दु ढया चाहिँ न्यने वने फटा गाटा लास चाहिँ थो खुसी बुइ चाहिँ झि यक्वे चाहिँ कनेबडी भविष्य खाना हजुर ठ्या डु लोन डु आजकल सोदा मिया चाहिँ पिजे मरिजौं गुली बस्टको पिजे मरिजौं म जो दोस्रो काले वेर गाजिन थो क्लियर पिज जुल हजुर मगला आ लाइट चाहिँ डोक्रासन डे ढुंगु अवस्था दु तर अजना चाहिँ युनिटी मरु कारण एना चाहिँ थने पिने ओपी मनुतेसन वया चाहिँ भचा चाहिँ अराजक ना हुन्छ न खन मगला अले झि चाहिँ खुरुक्क छे कोठाना चुन्चुरी म इबी कोना चाहिँ न्यान लाठे हाला मुडलाना न्यान लाठे टोना चाहिँ जेजौं अवस्था दु मगला थुइटे चाहिँ झिसाय लिडरशिप क्यामा वेदा झि तथे मायाला पिन्चो पिन्त दैमकोला नक्तिन दाइनो जुन दाइदिल नि तो आछो कलर सेपरेसन दाइल कलर सेपरेसन याउ छु यहाँ बोरा झिस अपो ग्रुप देख्छु नि सता बोरु मेन लिड याउला झि वडा जुए जुल अनला अथोरिटी जुपी मनुते जुए बोरु झिस चाहिँ ओ ग्रुपिजन माया छे मला बोरु सुइ त इन्ट्रेस्ट दु यदि हेल्प याउ इन्ट्रेस्ट दु कि छु प्रब्लम दु बोरु डाइरेक्ट वया बोरु वडा बोरु छौ पद ब्याबि हो जो गुली ग्रुप जुल उली चाहिँ नाचा दाइना ढाटे गुली पिना वेक पिना प नापे मलाई न जुइफु मलाई जस्तै सुई बिजनेस जुइ सुटे 8 बजे न बनी 9 बजे वेपिन जुइ वेक पिसा नापला फैमको मलाई पर सम्बन्धित वडा वया सम्बन्धित मनु अन्डर एजगा ज्यायो हिसाब मलाई हानो अपो ग्रुपिजम जो ल्याउन हानो ग्रुपे भटी मिले मज्यो अठे जुइ हजुर ए जुइ साथको वो हेल्पिङ नेचर डुपिन ओके इन्भल्भ जुइ मको छ वो जुनि आछि सम ग्रुप न गुली अफोर्ड देखला उली झन मिले जुइ ठाको खनि मको इमिडिएटली रेस्पोन्स याउ लागि चाहिँ हान थनिबडी छौ समूहमा हजुर जस्तै चाने 12 बजे छु केस जुल गाडा लाछ चाहिँ सुटन आपला मखला वो टाइममै भरिजा चाहिँ ठय छिमेकी चाहिँ दटर गाटा लाछ अले वो निमो देसाट के अले पेम रहिगा नकिन दाइना ढाटे थन जस्तै छि कमला मर्जन वेक वडाइमै सदस्य जुल वेकला धय दता वो बाइक चाहिँ मेपि छि योको ग्रुपिजन जुल ठीक छ एकदम ठीक छ जुता आला थो छिउ टिनेजर टकै खोजुल मला आज जस्तै छिवा ठौको नै छिस 60 प्लस त एल्डरली बेच्नु गुली म इम त भट्टामा हो एल्डर कार्जको हो इम त राज्य बिउ सुविधा एबी चाहिँ हस्पिटल वन डासल ल्यान्जुनि मायाको वेट हामीले 60 प्लस पिन चाहिँ एल्डर कार्ड हो दै अहिले 68 ठण्डाको जुको चाहिँ राज्य बिउटी पटाटै जो दाइ एक जे विचारहरुले वेक अप इन चाहिँ ठौको नि आछिस चाहिँ भटी मेन्टली भटी वेक अप इन स्ट्रङ याउ लागि अथवा ढाले चिस नाच खाना वाला जुटे 20-50 अथवा 30-50 पिनु ठौको नि वेक अप नि मेन्टालिटी गेज हो मलाई वेक अप इन त बालको ठिका बिल्ला हो छुङपट्टि चाहिँ उके न हेल्प थे जो
자 다시 통근에 굴리굴리지 에제 줄라 울리리지 버티자 멘탈리 피지컬리 버티자 वीक ज्या भने मलाई वो जुबले चाहिँ वेक अप इन द जस्तै खुसीबु पार्के योगा जो जोंदो अहिले अमे आ भजन कीर्तन जुला मलाई अहिले उके प्लस चाहिँ मेन द यो थौकने चाहिँ टेक्नोलोजी गे चेन्ज भए जोंदो आ फुकला वेक अप इन द सेन्ट सिके ठागु तर एटलिस्ट थौकने न्यू जेनेरेसन पनि सोच थे दो मलाई जिसन थे या माने र वेक अप इन द सो क्लब थे मलाई चाहिँ जस्तै फुलाउटाले दिने फुलाउटाले छेन प्यावे साको ओडा गफ गिफ आइ जुल आ ठन नु बस्ती चाहिँ वेक अप झन् प्यावे छौ वातावरण चाहे म आ पार्क देख्छु हुँदो हजुर अन्न आ छौ सर्टेन टाइम जको खोल्यो ए जुबले बरु चिफ भेछे अथवा पार्टी प्यालेस ठौकनेला वेक अप इन पार्टी मरुबलेला वेक अप थ्याला बि अनि बरु वेक अप इन परिचय याका अथवा चाहिँ योगा याना जिल्ला अथवा भजन कीर्तन याना जिल्ला मलाई अहिले मेन चाहिँ वेक अप इन भटी मेन्टली चाहिँ भटी चाहिँ वेक अप इन प्रिपेयर सपोर्ट यामला आछिसँग वो तलको हे ज्येष्ठ नागरिक मनोरञ्जन भवन ल्या छेडे बडो ए ख छे बने तलको गन्ताले तलको चाहिँ जिउ च्यानी ल्युनी त्यो मतलब चाहिँ इन्द्रायणी ड्याइ ठ्याक्कै नि अनि चाहिँ छौ च्यान्डु उयो अन गल्ली ठ्याक्कै उनार घरका टल्ला छ अन चाहिँ थियो ज्येष्ठ नागरिक मनोरञ्जन घर ल्याडेको थियो बिहारी ठ्याक्कै ल्याउने हजुर हजुर बिहारी ल्याउने चाहिँ अनुभवको अहिले अनयोपट्टि मुख्य उद्देश्य थियो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक त गोपी चाहिँ यहाँ निची चाहिँ घन चाहिँ उन्ठ्या दैमुखो अहिले अनुवना चाहिँ चुन्यौ अहिले निसी चुन्यौ अहिले निसी चुन्नगा चाहिँ अहिले हान चाहिँ देवऋषि रूपमा चाहिँ अन चाहिँ हो देग्युपट्टि सुर्जी ढङ्गला सुर्जी ढङ्गला वेकअपी चाहिँ अनचुन खानेपट्टि अवस्था न मकसद तो चाहिँ अनलाइन थ्रु वंस गेज हुँदै ठाउँ कुनै दैन ढाटे थन किसा केपी वेकअपी न तो आईटी सेक्टर ख मलाई वेकअपी न इन्ट्रेस्टेड दु वेकअपी चाहिँ वे ठाउँ कुनै जिम बरु ठाउँ कुनै मिसा पिसा बरु मिसा पि चाहिँ भटिजा थोरै चिज एक्टिभ न दु वेकअपी इफेक्टिभ न दु सो दाइ अछि मिजा त जुले पहिला नि चाहिँ फिजिकली स्ट्रङ जे छेन न भटिजा वो व्यू ड्याउड हाल्यो प्राय मिजा डेट जुइ मिसा त चाहिँ भटिजा खलाएन भटिजा सेफ साइड न जुल खला न हेकी स वेकअपी मिजा पि चाहिँ भटिजा हार्ड साइड जुल मलाई उके चाहिँ वेकअपी चाहिँ अनलाइन यो थ्रु आछि छुछु ख ठाउँ कुनै जिमी चाहिँ थेना ठीक छ वेकअपी ठुक्यो हिसाब हो एना वसा जो होला एकदम जो अलि उके लागि छिसा सपोर्ट यापो छिसा सपोर्ट यापो के छिसा चाहिँ सामाजिक विकास अन्तर्गत चाहिँ छिसा छु फन्ड डटेटोडु वो फन्ड परिचालन याज्यो वो पनि ज्येष्ठ नागरिक महिला बालबालिका अहिले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम दिया चाहिँ उके लागि चाहिँ छु सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ फन्डु फन्ड मार्फत चाहिँ अयोपट्टि चाहिँ डिसिमिनेट यापट्टि चाहिँ याफु हजुर चिसा वे नाप सांस्कृतिक सम्वर्धन लागि चाहिँ चिसा चाहिँ खर्च दिएडु वो मार्फत न चाहिँ ज्यायावरी वातावरण दु शिक्षा स्वास्थ्य ल्या चाहिँ शिक्षासँग रिलेटेड जुबरी चाहिँ ट्रेनिङ स्ट चाहिँ चिसा उके सूर्याफु स्वास्थ्य मोटिभेट जु कथा चाहिँ ज्यायाफु मखला 17 वडा काठमाडौँ महानगरपालिका युपट्टि दुनेला अहिले वे दुने चाहिँ छिउरे क्षेत्रबारी निशुल्क चिकित्सालय दु 17 वडा दुने चौपी मनोतेर चाहिँ जाँच चेकअप निशुल्क दु हजुर मखला महानगरपालिका पाखे चाहिँ स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र दे बने जुइडुङको अवस्था दु वो बने वो मार्फत न चाहिँ निशुल्क चाहिँ परामर्श क्याफु अहिले ठुटे जोरेया लागि चाहिँ यदि थन्चोबी छिउपट्टि चाहिँ युवाटे छ इन्ट्रेस्टेड छ 1 आवर 2 आवर चाहिँ चाहिँ भिडियो च्याट मार्फत न चाहिँ सल्लाह सुझाव क्याफु अहिले उके लागि चाहिँ खर्च जुबरी टेवा चाहिँ चिसा चाहिँ छु चाहिँ बोडे चाहिँ याफु उके ला उ ठुली मछि ख दु खनि ला साइड वो चिसै बालको मछु मलाई उके लागि चाहिँ मेन जिउ अपडेट जुमा फेसबुक ए ख अलि वो बाइक चाहिँ नतिनी सम्बन्धित मनु नाप्लामा छ नवीन दाइ नाप्लामा कि जे वडा नवीन दाइ यो सब्स्टिट्युट छु ढोके दु वेकैना जिउ वडा सदस्य खनि सदस्य ख हजुर वडा सम्पर्क तल्ल्याउ चाहिँ जिल्लागाला जुफु अहिले उके लास्ट फाइनल डिसिजन जुए जुइजी वो प्रपोजल अनुसार छेसा उनी फो छेसा या माला सुथो छेसा थमेसा पला त उठे भाइ त सही सदुपयोग चाहिँ यानु मजिला ट्याजको मुख जिउ न ट्यानु उले अटका टल्ला छला थो परामर्शला चाहिँ अनलाइन याउ जुलका टल्ला छ चाहिँ नेपाललाई चौपिन्छको मुख पिने चौपिन्छ न चाहिँ डुप्लिकेसन याना चाहिँ ज्या चाहिँ उनी वेब हो सपोर्टिङ वेब हो मुख्य ख चाहिँ झिसा चाहिँ उते न्योने के हजुर ख
Well, ali wo baik amin चाहिँ द पटी चाहिँ को सोच हो आज जुन पुलाउ जेनेरेसन नो जेनेरेसन पिनु न छौ गुरबी जङ मेना मेन माउड हैला छु एक्सपीरियन्स ख जिन एको खला बला एन्सोबले अनक दिन थने दैन ना थाइदिला वेक अप पिनु चाहिँ एक्सपीरियन्स दे अथवा पनि नु पुस्तारी चाहिँ वेक अप पिनु चाहिँ टेक्नोलोजी एकदम बाला तर वेक अप पिनु छौ कमजोरी रह्यो आ छौ जेन छै पटी चाहिँ मजिल ल्याउ शिफ्ट जुइ जो एजु ल्याउला वो लङ लास्टिङ जुइमा युवा रे छोरा सन चेन्ज धाइजो हिम इबिङ गब्लेन चाहिँ इमो उमेर डटले चाहिँ चेन्ज या चाहजी म चेन्ज या चाहजी छु थौ छौ चीज सस कने मेउ चीज या माली मेउ आन कने छारा छ उमेरै हो उमेर न थौ 19 कस कने 20 कि न्यूज ल 20 के 21 कि न्यूज ल अले 19 यान्चौ चीज 20 न या माली मको 20 या अपडी चीज 21 यान्चु माछे मगा थौ स्विमिङ या छ कने फुटबल मिडन माछे कने फुटबल मिडन छ चाहिँ बास्केटबल मिडन माछे समय वखनी मगला जब 45 नागे जी अले हान नोची जाय बोली मको पहिले वे आज सुजी छु जान अस जाजको ने माछुई लान अस लाजको ने माछुई अयो जीवनी अले स्विमिङ अस स्विमिङ गुन माछुई द नुठा गुन माछुई मको तो उमेर ढाइका हो लम्फिउ छ वे छ बाजको लम्फी माछुई आ छिउपटी उमेर सो लगाटा लासा थौ छौ लम्फी कने मेउ लम्फी माछुई वे ला चुनी मक आ जिउ उमेर वन लगाटा लासा म आ ठया क्वा छ फेरन जरी दैथे हजुर तो ल फेर्याउली न खण्डै हसु उयुपटी उमेर छुडु रे एराइ हुन्छ होला जिरो न अनुभव अठाठे जुठे जो यसपटि उमेर कम केन माछा चाहिँ भटी चाहिँ फेन्सी सिरो सो उपटि सिरे वो ल चाहिँ ल फ्युनी न चाहिँ वो चेन्जेबल जुला छ आ उयो उमेर लागुनी फुजी तर उयो विचार चाहिँ मल्टिपल डेभलपमेन्ट हुन रेफरी चाहिँ सिधै हुन्छ हजुर हजुर उयो मल्टिपल इन्ट्रेस्टेड दुर्गा चाहिँ सिधै हुन्छ हजुर अले वे छौजको ल फिना निसी कुरु थवा थुयो इच्छा कान्छ छुया मरे रंगला हजुर रेफरी चाहिँ उके चाहिँ सिरियसनेस चाहिँ उके हुनी हटाइ हजुर एक दशक 10 वर्ष जुल मलाई 10 वर्ष चाहिँ हरेक चीजलाई प्राय एकदम ठोंगनेला वर्षौं पछि चेन्ज छ उनको टेक्नोलोजी हैन मलाई सो आनकिन दाइना ढाटे 45 सँग लिपा जुल्ला भटी तल लोन निसे आठयो मोनोटोनस लाइफ यही छु एक बिन्दा टिनेजर निसे चाहिँ ये चेन्जेबल लाइफ यही मलाई तर वो उके साथमा छु मेन्टल न खास चेन्ज हो भने हो मलाई दाइ सपोज दाइ वो जो भटी चाहिँ खमिले मजुल अथवा दाइ मस्ते यो खमिले मजुफु मलाई दाइ पनि नाच खला उठे एकदम बाना खनी ठौकनेला अब क्याए खमिले मजे छु मलाई अयु केस दाइ यो कोडु तर अयु केस त चाहिँ आजिसँग छु मेडिएटर मलाई अथवा अयु केस त न छु प्लेटफर्म देख पहिला खै ओडे जिउ ठयो खला खसा जी सम्म चाहिँ छौ लिडिङ पाइरे चुन्चुरौ जो कारण हैन जिस्या छु उमेर पिन्तर नि हटाइना सा जी ठुकी नि मारे चुन्चुरौ जुल हजुर अले जी चाहिँ छम चाहिँ लिडिङ पाइरे चुन्चुरौ जो कारण जिस्या कोही भी मन न भावना बुझे जी मारे बिटी जुल हजुर ए जो कारण न छिसा चाहिँ सम्बन्ध बरेन्चुरौ खनी अले छिसा नि हामीले पोजिटिभ एटिट्युड डेमा टेबली खखनी छ न्याबले चाहिँ गेजुले रासा मनटेउ जी धाउजुको ठीक न्यन्चमे धाउ गलत अले जिजुको स हजुर वो ताडले गब्लेन खमिले जी मको हजुर हजुर डबल न्याने फ्रन्टे उनीले छुटे हामाल राछ जी सम एकदम मसम मनु मुचरौटु व ढाइपुटी व शनिपुटी चाहिँ ठीक हि हजुर ढगा ढल्ला छ अले उजिना बोइनी ख मकला नापो जवा खुवाउनी बि निम्म चाहिँ जी मसम ओ सम कवा हल्ला अले व डस्यौ इनी ख म दाइ आम सोचला एकदम पोजिटिभ जुल मलाई मक्सा जस्तै दाइउ उमेर अथवा दाइउ चाहिँ एकदम पुलाउ उमेर जुन्ने वेकअप न्यू चाहिँ पहिला निसे आ छि निवाटे यो सर्कलले चाहिँ चुचुम बानी मलाई छौए किसिमको मेन्टालिटी जुइछु ठौकने 77 जिल्ला मनु त थन्डु आ झे मस्त चाहिँ ठौकने वो हिसाबमा फरवर्ड न जोजो उके झे मस्त पिन आफ्नो ठौकने पठी छ मिले मोजे जुने छ अलि वो जुबले चाहिँ झे दाइस्या फुलाउ जेनेरेसन पिन चाहिँ गेजुल लासे वेकअप पिन त चाहिँ दाइए झल खल अथवा पास पिन ढाउजको पठी चाहिँ खनिनी हो मलाई दाइन ढाटे वो नु सोचे आओ दाइला जान ठोए जुल मनु बिनाको डिल जुल प्राय छे चुच्ने पिन उला अटे सोचे वेमा हुछ उके वेकअप नि लाग्न भटी मेन्टली भटी प्रिपेयर याउ लागि मलाई वो चाहिँ छौ जो पोजिटिभ लर्निङ केस चाहिँ वना शेनिफु हजुर सकारात्मक एडभोकेसी नै याफुनी छ हजुर मलाई सकारात्मक एडभोकेसी याफुची छ उके उनी फु वो यामाय रेम्बरी खछि नाबाजी ठस्या पहिला रेड क्रस चुन्चुनो बोले न छिसा चाहिँ सेना कयोपटी सिन्यु जा ठया खनी सारा छ उकेला चाहिँ निर्विवाद रूपमा चाहिँ समाजे चोबी मन्तेर चाहिँ भोलिन्टरी तया चाहिँ मेपिनोपटी सेवा इन्क्यु हजुर
मलाई अठैलाई यिङ भइ मको खा मखला वो अयोली चाहिँ छि वो नुंगु जो कारण हैन चाहिँ सकारात्मक सोच दक्षमध्ये तरौ माल हजुर विश्वास अनिवार्य माल एक हजुर। आपसे हजुर छिउ जिउ विश्वास मरुर काटा लाची थन गेजा थिनी जी खा खा अले छिउ विचार जी मनिन रगाटा लाची जी कने उना चाहिँ पिडौना चाहिँ गेना विकास है हजुर जी थौ चाहिँ थनो होला थनो वया चाहिँ छिउपटी चाहिँ विश्वासै जी थनो वया हजुर थनो वया रगा ड विश्वास लगे जुल आज जी छिउपटी थनीपटी चाहिँ गु संरचना खना ड विश्वास लगे जुल हजुर आ विश्वास लगे जुल जी ठिटो पक्कान जी सुइटा चाहिँ कने कनी जी हजुर कनीले चाहिँ वो एक प्रकार युपटी डेभलपमेन्टल रूपमा चाहिँ कने चाहिँ सन्देश हुने खनी खा खा होला खा पक्कै खा तो सूचना रेवे अयो खनी हजुर सूचना रेवे छुले रासा छठासा कया मेप इन्टरभ्यू खा हजुर मगला हजुर आला ठुंगे मनुटेसा वो मयटा गरगाटा लासले छिल कने कुना काप्चालाई छारा गाटासा आयोपटी अवस्था तो सूचना आईटीपटी टेक्नोलोजी ठुली नि अन्ठंगले कि हजुर ये आयो जमाना जिंगला खा खा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मगला जिसंग छु संदेश बिला वो जैन बि मडेर मगला जिछा मनु लेजुन्यु हजुर जिला वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन यानी आ खा खा हजुर जी रोबोट है यानी खा जो छुटाल खाउ जैन बि दैछिन जी रोबोट का खा जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो यूज या हजुर ताबले मनु सुना यूज है हजुर एजो नि अयो जमाना बुइचौं कारण एना चाहिँ छिसा चाहिँ एक आपसे सकारात्मक द्विपक्षीय चाहिँ इन्टरेक्ट मा एटर गाटा लास चाहिँ कनै अवस्था के जी खा मनुला लोभ ज्याउनी हजुर सोइछ आज चाहिँ मस्ते चाहिँ मस्त जन्म्याउ तोडबी ढंगला हजुर मखला गुली मनु दुखा वे मनु जुको चुन्चनी जी ढंगला हजुर त्यो देशीय अवस्था खला उसला धन ठुली नाजुक दुगी हजुर +2 सिरल लगाटा लास फुके मन र प्याउने इन्ट्रेस्ट दु खा खा मखला हजुर अले टिचर्स त डकमा प्याउने डक्टर्स त डकमा प्याउने डगाटा लासा अले ठन ब्रेन मन त चाहिँ गन दइ थन हजुर अले छिउटी देशीउटी अवस्था गेजु जी करासा सपी सिउपी दुपी मसल बड डक्को प्याउन र गाटा लासा आठ देश सुइमसु खा मखला खा खा जुनी आए चाहिँ मो थिंकिङ मो पावर र मखला हजुर छिसा योको चाहिँ विचार न यामल अले शक्ति न प्रबन्धन यामल हजुर त्यो स्रोत त चाहिँ बचाउ ढेउले छुले गाटासा कोअर्डिनेसन कोअपरेसन यामल खा खा त जिन खास तो प्रोग्राम सुरियानो जो मेन कुटन भयो खा मलाई मेन छि नतिनी ताउरे आईटीयू जमाना स्विकी इन्फर्मेसन अफरु वन्यनला यो जमाना मलाई दाइ पिन्यु अथवा जिमो स्कुल लाइफ तक जिपि दाइ आईक्यू सुयो बाला सुयो आईक्यू बाला वन्यनला यो ठाउँकने ए आईयू जमाना जुन मलाई ओके इन्फर्मेसनलाई बियो तर धमाधन छिउ ठाउँकने मस्तेस नेवा भए मस्या हुन छ ओके ठाउँकनेलाई छिउ स्थानीय विषय न कम्पलसरी आउँदो जि कुन चाहिँ निम्सोमा वेकअपिन अब खनाबाला जुब्लेन स्कुल पि सर पिन अब खनाबाला यानो उले चाहिँ वेकअप इस चाहिँ छु धाइदिला चाहिँ ठो चाहिँ 1908 तक एकदम अपर झट आइदिल हल मला अपर झट हबले चाहिँ वेकअप इन्ड चाहिँ भटिजा क्या ठाकुल अथवा अयौँ भटिजा खटाइदिल अलि जिन झि थान महानगर अथवा झि वे सम्बन्धी छम वेकन अब खलान उले वेकन चाहिँ खास वेकअपिङ क्लियर मौजु ख मलाई थो चाहिँ खास हौट चाहिँ झिउ नेवा तजिल हजी पिन्चो पि झि थन वेबले चाहिँ वेकअपिङ चाहिँ झिउ थन रुल्स रेगुलेसन गे ख मलाई एटलिस्ट पिन्चो पि न्याम ठन वसा वेकअपिङ त झिउ थन रहन सन झिउ रुल्स एन्ड रेगुलेसन छिन त खट हाइदिल्छु मलाई झिन ढाड्नु चाहिँ स्कुलले भुङ्की पिन टिचर्स पिन्यु व झिउ जुन रुल्स डेगल नि वेकअपिङ बिचपट्टि चाहिँ ठो मिसकम्युनिकेसन जुख होला जी त्यो छुराइले राछ जो ठयोपटी पर्सपेक्टिभमा छुराइले राछ हजुर भाषा रे हो व्यापार दैमपटी भाषा रे हो व्यापार हजुर तो गेना जुइले ठ्या खलाई हजुर हजुर भाषा नाप छिउपटी रोजगार जुरे जोडेगा हजुर होला छिसिउ जी नाबा जर्मन भाषिनीपटी एकको छ चलन गएर गुरु या डुकीमरु मलाई त खासै मसिला स्पेनिश भाषिनीपटी चलन गएर गुरु जिमो टाइम हेगो हजुर फुक्क मन्ट जर्मन स्याउन्यु गोबी स्पेनिश स्याउन्यु हजुर अनवया छु होला जापानिज ल्याङ्ग्वेज स्याउन्यु जापानिज हजुर मगला होला अपर्च्युनिटी खनी हजुर अनवया छु होला कोरियन स्याउन्यु जुला आछु जुला चाइनिज होला ख फुक्क मन्ट चाहिँ चाइनिज हजुर छारा छ चाइना अपर्च्युनिटी टु अहिले चाइनिज जाङ सन गाटा लाछ निवा पिङ चाहिँ मुडीलाई हजुर यो ठयो म चाहिँ निवा चाइना टु हजुर मगला इमो मुटु गल्ने ड्यामला अले बान्दको याडेना सोलर गाटा लाछ चाहिँ नापा पिने व्यापार या उइ मन्ट सो हजुर मर्थे देशना नेवाय खलाई ख ख होला मारवाड देशना नेवाय खलाई हजुर हजुर मुस्मा देशना नेवाय खलाई त्यसै खे बुरमु देशना नेवाय खलाई हजुर होला ख
छ्याले राछ थन चाहिँ अपर्च्युनिटी अपर्टु मेजोरिटी थन व्यवसाय दोगन नेवाटे चाहिँ जोंटु ख ख सामान दोगन झिउए चाहिँ उत्पादन जुजोंटु नेउ नसा दोगन झिउए जुजोंटु अरे झिउ भ्या मसला रका टल्ला छ उयो व्यापार जुइ मक्त व छे चुनि खनि मक्त मखला ने नसा ने खनि मक्त ट्याब्ले चाहिँ वन नेवाए छ कि माल ख गुली मन्टे नेवा सकरा छ पहिला फुको ख नि पहिला हो वटे हो छुले राछ अपर्च्युनिटी चाहिँ आ झिउ पाखि छिने ने गल झिउ अधिकार दको यंगला हजुर जिसा कौनी मुशा नेउ जमाना टोटे बिल हजुर यमरी नेउ जमाना टोटल हजुर त यो मतलब ए जो कारण एना चाहिँ आया चाहिँ छुलासा झिउए सोनिगे दुनिसना चाहिँ नेपाल भाषा बोनिट चाहिँ लाडेना बंगला ला ख छारा छ वो बन्द गराला छ बित अपर्च्युनिटी मरु हजुर अले बित बने मास्मो ख कन्यावा भ्या बन ढगाट घाट हल्लासा चाहिँ नेपाल सरकारी पुरी जागिर दैरहेको साले अले गुली मन्ड बो इसको ख ख ख हजुर नेपाल भाषा बोन घाट घाट हल्लासा चाहिँ छौ चाहिँ बैंके चाहिँ थुली स्यालेरी पुटी चाहिँ उइटे चाहिँ तलब तया चाहिँ रोजगार दिएर होला गुली मन्ड छ बोनी कसको सोचा हजुर हजुर नेपाल भाषा बोन घाट हल्लासा गनए चाहिँ मौका मरु मोरु आउखने जी थन सम जे दर्शन दाइना ब खला बला जुले वेगन न आछु अपर्च्युनिटी वेङ ल मला आछि वो स्थानीय भाषा कम्पलसरी याबलेला टीचर्स डे अपर्च्युनिटी दुराला तर जी वो एक खला बला एक सर्वे स्टडी एन्सुबले आ वसँग अपोला वेको विषय कमेन्ट जौ दुनी मला जिछा वे बंका हो ओयो न खौ होला छु वेला हो उहाँ घेना अट्र्याक्ट आउनु जेनेरेसन वो अट्र्याक्ट आउट बुटी चाहिँ आ झिउपटी चाहिँ संस्कृति प्रबन्धन यामल हजुर झिउपटी पहिचान प्रबन्धन यामल हजुर झिसा वो भेषभूषा पुना हुन रकाट लाछ उइट अपर्च्युनिटी म्याक्सिमम गेन जी रेखा चाहिँ ट्याफेक माल नि हजुर अले वो याटा काट लाछ चाहिँ अले स्कुले बंक्यु सुरियै हजुर छि चाइना बोन रकाट लाछ चाहिँ इंग्लिश चाइनिज भाषा म बंग चाहिँ म भने खनि ख ख अले वो चाइनिज सेका बोल चाइनिज सेके साथ कि उइट चाहिँ जब अपर्च्युनिटी त अले वो मसा सान वो अनुना जी हेरेन सा बोना बुने गरे आज नि याट हजुर ज्याया खन हजुर रोजगार दटा मखला हजुर जापान उन्ट एज जो मखला कोरिया उन्ट चाहिँ वेज जो मखला फुकोटा हो आतन चाहिँ आइल्स टोफेल फुको वेला टोइल्स डो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ वेल प्रिपेयर फ्रिक्वेन्टली स्पिकिङ याउ लागि चाहिँ आइल टोफेल चाहिँ प्रिपेयर याउ मखला ख ख थन वया चाहिँ आ नेवाटेसँग चाहिँ थो मौकाइट चाहिँ छिसँग चाहिँ छि डको इन्टिग्रेट ज्या चाहिँ थो चाहिँ संरक्षण म खोज्छु प्रबन्धन यामल ख ख दाइ पक्कै नै ख छिसँग संरक्षण याम छु हजुर छिसँग प्रबन्धन यामल हजुर मलाई चिकेला फुको दुनी अलरेडी दु छिसँग लोम किन होला छु ख ख आ छिसँग चाहिँ थै ठासे चाहिँ व्यापार पिन दको चाहिँ पिने हो पिन त टोटली दंगल अल्दै चको खंकाटा यो छेटोटा चाहिँ पिन्छौनी या दंगल झिउबडी कोड सिटी छेटु तर चाहिँ वो छेटोटा चाहिँ गर्पिन त फुसा मिया मक्स बालाटया चाहिँ झिप्यामेर हुन्छ अले उयो ल्याङ्ग्वेज मसिङ सेकाइ छ ख नै अल्थो मेन दै ठौकनी जी एक सोइले नु चाहिँ ठौकनी जेनेरेसन दसिको यो हजुर दाइ उको बिनु एकदम विचार न बाला मलाई अनि मेन दै आ छि जस्तै पति फ्लाउ जेनेरेसन मलाई छिसम पति चाहिँ इन्फर्मेसन बि मफु ख कि अथवा छिसम ठौकनी टेक्नोलोजी न अब म्याच बि मफु ख कि थे जो टेक्नोलोजी बुटी म्याच बि मफु ख टेक्नोलोजी पछ भास लजु हजुर जोबडी उमेरे खला खसा जी 42 साले एसएलसी पास हेनो हजुर अले 42 साले उना 43 साले ती जी कलर विषय गर्न हजुर मगला हजुर जी 45 साले ब्याचलर बना 45 साले याति जी चाहिँ कम्प्युटर थियो हजुर हजुर आ ठौकुनै बि मस्त सोसा बुया 6 मिनेट एसाद कि अन ट्याब न्यन्टया चाहिँ आ टाटा टुटु टाटा टुटु एना चाहिँ म जाने ख ख अनले ब व टी सेरिङ छ ख ख व चेन्ज या सेरिङ छ हजुर आ गन्थिन जमाना ख ख अले वो उली सेका वमपटी मनु वो मिह जिथे या मिसा सेका वमपटी चाहिँ जनरल ब्यालेन्स मजी हजुर वेला वे भटी ब्यालेन्स कारना वे कारना जुख मखला थो विश्व न अठे जुजौंदु मखला यको मन्टे जुजौंदु तर चाहिँ वो कोर्डिनेसन चाहिँ यको फे माल समेस्या चाहिँ सिनेमा हजुर छ थौटको छिसा चाहिँ नक्ति साइड जुलजी क्याश ट्रान्सफर या सुर जुलजी हजुर पेपरलेस उन्फो अवस्थामहरु हजुर छिसा नापजो न्यू सिटी वनर गरगाटा लाछ चाहिँ पुरा पेपरलेस दिनुला हजुर पुरा चाहिँ त्यो चाहिँ क्याशलेस दिनुला हजुर मखला डके चाहिँ स्मार्ट जिनुला हजुर फके चाहिँ ट्रान्सफर हैन जी अखुन दिन चाइना हुन या चाइना हुन यो जिन जुन टेबल युज एम हजुर छ्यारा छ चान्चुन डेमहरु हजुर अले चान्चुन लिडबिएम हो अनि डको चाहिँ विच्याट मार्फत चाहिँ क्याश ट्रान्सफर जिउ जुबलेला जिरा नेट न ठाउला हजुर हजुर छ्यारा छिसा सेउ जना चाहिँ अन नौ छिसा थन जुन सेउ उलिया जुरानी ख सेउ जना नौ नौ बेला चाहिँ अनला खाना निरका पेरगाला अले व जिरा चाहिँ 90 रुपैयाँ गन लिडबी ए हजुर हजुर अनि यो जमाना अयो ठेन्नु
अखुन चाहिँ मेरा छौन्यु मुलुक या उना बिला चाहिँ करी करी फुक देशीबडी अवस्था आयोजि ढंगला हजुर झिसन चाहिँ थना याक्न जि खनो चाहिँ मिया चाहिँ नरेन्द्र मोदी पहिला ट्या साट कि चाहिँ हरेक भारतीयहरुको चाहिँ खाता खोलिन्छ ढाल्ने वास्तविक टरौं सोचना ढाउलान्छ खनि नि हो अहिले सरकार चाहिँ उइटा चाहिँ भट्टाइ सेका डकैती भए चाहिँ अन्य टिभी भाषा चाहिँ तल अहिले वो बैंकिङ मार्फतै चाहिँ व चाहिँ ज्याया सूर्य त वो जुबले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई कमजुल्नी हजुर छारा छ उइकी छेते त टिबटकोला चाहिँ ब्ल्याक मनी जुल्नी उ टिबटकम बैंकिङ ओनर गाट लाछ चाहिँ व्हाइट मनी जुल अहिले बैंकिङ उनी ढेउ छुले गाट हाछ चाहिँ राज्य चाहिँ हान लगानी आउ जुल्नी उ टिब अहिले वन लगानी आ खन्नी जुबले चाहिँ देशे चुन खन आ झिसा छुएन चुला झिसा चाहिँ क्यास गइ जोंडु अले उना विश्वास मोर दराजे त हिंगल उला लगानी मजल्नी आ स्वास्थ्य शिक्षा न कारण एना न उति ए चाहिँ डम जो खछु छारा छ आ झिरा चाहिँ आटकन चाहिँ स्वास्थ्य खेले चाहिँ इन्स्योरेन्स मार्फत राज्य सेक्युर या मार्फत चाहिँ उपचार याम ख झिसा चाहिँ ढिबे बिया चाहिँ उपचार यामल ढिबे बिया उपचार यामा हबले वन ढिबे सुरक्षित यामल छासा कुनै जी बिरामी जो लगाटा लासे जीव वासा सुना यहिले छ हजुर मगला जीव मजर कुनै स्कुल आखा पंके माल लगाटा लासे ढिबे सुना पुलिस छ हजुरले चाहिँ वन ढिबे जमा यामल मगला स्वास्थ्य शिक्षा राज्य चाहिँ जिम्मेवारी क्यामल हजुर हरेक नागरिक तर भएर इन्स्योरेन्स व्यवस्था ना चाहिँ उइटा चाहिँ कने छुन चाहिँ कठयुबटी चाहिँ समस्या जुल रहेछ निशुल्क उपचार जी हजुर उयो मजा आखा बंगे माल लगाटा ला चाहिँ राज्य चाहिँ 10 क्लास 12 क्लास तक निशुल्क बंगे बाटा भन्जी अहिले वो बना चाहिँ वे साट कि हान राज्य दे राष्ट्रपति खनी जिसा तो कन्सेप्ट डेभलप या मफु कारण इना चाहिँ ठो फ्युचर प्लान डेक मफु कारण इना चाहिँ ठाउँ चाहिँ भ्रष्टाचार जुल ठो नक्तिन दाइना ढाइदियोबटी ओ गेजोंको प्रोसेस दुकी ओ यामा हजुर आ चाहिँ योको मुन्देछ चाहिँ थंगुने बि युवाटेछ चाहिँ ठो क्याश ट्रान्सफर युबटी ज्या चाहिँ या ढंगल तो अनलाइन बैंकिङ ला एकदम पपुलर चाहिँ निवा बेंग टिभ पबि मालिक न इरिटेटेड जि टय चाहिँ हाना हाने जिटने बेरमा जिन छापुली ढेउटी चाहिँ ओ स्ट्रगल या ढंगल ओ बालाउ लाइने हुन छु मखला ओ नाप चाहिँ उमेर उन गोपिन्द न आ चाहिँ अनि बारिया क्याश ट्रान्सफर हुनमा हजुर हुनेमा अहिले हुनर गाटा लासा मनुदेशन चाहिँ अन्डर टेबल थियो किन कलेक्सन ए क्लियर जुल ठीक हो जसन टिभी मा चाहिँ क्याश ट्रान्सफर एमबी का गुलमा 1 लाख नेउ लकन न क्याश ट्रान्सफर हजुर दिफासु रेकर्ड दय दय मला सु का 1 लाख मा होला 2 लाख मा होला 5 लाख मा गुलमा खो क्याश ट्रान्सफर हजुर छोटा चाहिँ आयोपटी युवायुपटी मेन चाहिँ एजेन्डा भन्ने जुइमा आयो आवाम देउ चाहिँ ठुजीमा हजुर तो जुला लगाट लाछ चाहिँ राज्य 100% बचेजी हजुर मखला रेउका चाहिँ छिसा चाहिँ अझै ढुसी जुला उद्देश्य वय ख कि आ चाहिँ हरेक नागरिक चाहिँ क्याश ट्रान्सफर बैंकिङ मार्फत चाहिँ याउ हजुर नेम ख पिन त बैंक टिभी हजुर बैंक टिभी ठीक जो जी कमाया मुफ्त जी नेम खन का ठीक जो उइट 500 रुपैयाँ टिभी मला 1000 टिभी मला 10000 टिभी मला उइट बैंक टिभी हो हजुर अहिले उइट न अनुभूति जी हजुर जिरा चाहिँ 10000 बेट औडर या जो बी मेशाने चाहिँ उइट 10000 बेट औट हाडत नि ख फुको नि क्लियर जुल्नी ट्रान्सपेरेन्सी मरु कारण इना ठौ देशयुबडी अवस्था थे जाउ ट्रान्सपेरेन्सी दे माला ट्रान्सपेरेन्सी माया माला छु मस्त माला झिके माक्कु अपर्चुनिटी छु थन एकदम स्रोत दुसो एकदम साधारण दो ठौ चिचरौ देशमा जग्गा उल्मसी बन्जर जुजौ दु ज्या अन चाहिँ खेती जुजौ अवस्था मरु शिक्षा सोल लगाटा गाटा लाछ चाहिँ जी बनौ शिक्षा आटको बंगछौ हजुर हजुर ख जी बनौ शिक्षा आटको बंगछौ अले यार अब खल ल्योगा शिक्षक 100 शिक्षा चाहिँ विद्यार्थी त बिमुख रे विद्यार्थी त माउ शिक्षा चाहिँ आज चाहिँ शिक्षक बिमा ल शिक्षक हेर्नु सर या चन्द्र जी मखला ठौको ने बोली म शिक्षक के मालियो स्टडी अले वे चीज मंगते हो यहाँ चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ युट्युब चलाएर गटा लाछ इले सुमा ख शिक्षा बनि ख हजुर तर चाहिँ वया चाहिँ स्कुल उना चाहिँ दिमाग खराब बिना चाहिँ बोन्छु नि हजुर उल्मिसी किताब जना हजुर वो सिस्टम हटाए मान्नुला हजुर हजुर मतलब व्यावहारिक शिक्षामा अरे व्यावहारिक शिक्षालाई चाहिँ राज्य चुनिछु हजुर राज्य चाहिँ उयोपट्टि चाहिँ अनुभूति जी हजुर वो शिक्षा चाहिँ उनमा ल शिक्षक 100 शिक्षा चाहिँ आजलाई मजो हजुर हजुर विद्यार्थी र माउ शिक्षा बिमल नि वे छुयो वे म्युजिक होला म्युजिक बंगी वे कृषि होला कृषि बंगी उइटा आईटी होला आईटी बंगी ठौकरेले स्कोप न ढुनीला ठौकरेला न्यावे नक्तिन दाइना ढाउबटी म्युजिक जुइमा योले हो ठन फिल चाहिँ अलेजको दैछ अले उइले भ्यालु दैछ ख
न थैट यो जया डट लेवल थन आन भोकेसनल शिक्षा अफवा चाहिँ झिसा चाहिँ आ लोन जुया माला छु ख न्याबले वसा ओ एक दिन 10 तको चाहिँ वे बन जो वे बना जिल थियो हजुर हजुर जुदा आठौँ झिउ गुलिन खला बला जुला नि दाइन त एकदमै नेबुस न ठौ दाइन बा नवीन दाइन अब खला बला हैन मलाई जिन एकदम मोटिभेट जुल मलाई आठौँ दाइयो तारिफ जुनले थमेसा तारिफ जुन उठेन चोन जुन नानो नवीन जुल जुदा चाहे नो पुस्ता जुइमा पुलाउ पुस्ता जुइमा उयो पिङके यदि आइडिया दु भिजन दुसा चाहिँ डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट असा जिउ एकदम जिला एकदमै हार्टली वेलकम या जिडला अयबिया मनो माल्नुला आ चाहिँ ए मयाका जिमको जे वरा चुना अब सिग्नेचर जगेना सिफारिस केन्द्र जिमको छु हजुर इनोभेटिभ आइडिया डु बी मन्डेट चाहिँ इन्टिग्रेट एना चाहिँ निम मनुन पेम उत्पादन या फटासको चाहिँ जिउबटी अस्तित्व दैमा जिउ मटो दै राख ख दै वाला पक्कै गदै जुदा लास्ट एसा झिसपक्मी पास पिन त लास्ट छौ मेसेज बेदिसने जिउला छुया मरो छैछ हजुर जिउ छुट हाउ डुले राछ ठु देश जिउ लागि ख हजुर विदेश कर्बिनु लागि ख हजुर विदेश हुने इच्छा डेफुजी हजुर तर विदेशे वया सेनावो चिज चाहिँ नेपालले चाहिँ चिज टेमा हजुर चिज झिउबटी बाँकीबटी चाहिँ झिउबटी चाहिँ पुस्ता त झिउक्या म्या किजा दाजु किजा पिन त ठु देशे चाहिँ चिज चाहिँ उही त रोजगार बिहा गब्लेन निराश मजी कठन चाहिँ छि हुनेमा हजुर थन निराश मजी कर्पिन्द्र निराश माया हजुर नकारात्मक सन्देश त यो कुटु तर सकारात्मक ऊर्जा छिकिटु ख दै पक्कै ख थुके जिनु हजुर छिटोको मिले जिनु हजुर जय माबे जिउ दाइ उयो ठौँ लागि चाहिँ चाहिँ ब्यामाली नवीन दाइ चाहिँ आज म साथ सपोर्ट चाहिँ हामीले थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू थ्याङ्क्स फर कमिङ दाइ हस् थ्याङ्क यू भेरी मच जो लपा सोक्मी पासमी जिगो तो च्यानल नवीन साके पोडकास्ट युट्युबे वना सब्सक्राइब यान दिस सुबह